It's come up with a plan in case the country moves to phase 2, including relaxing truck load limits and allowing freight to move during off-peak times. Main Freight Managing Director Don Braid says there's no reason it can't start right now. We could have done this at the moment it was suggested. Vehicles are capable. Bridges on particularly State Highway 1, Auckland-Wellington is capable of taking those vehicles. A view the practice is finally catching up with the science, with changes in screening rules around blood and plasma donors. The Blood Service has announced from next week all donors will be asked the same questions about recent sexual partners. It'll replace current questions that focus on men who have sex with men and in turn allow more to donate. Formerly the AIDS Foundation, Burnett Foundation Chief Executive Liz Gibbs says the focus is now on higher risk donors rather than sexual identity. Interestingly, it also means that people who have been donors who aren't gay may no longer be eligible if their behaviour meets certain risk criteria. Many mortgage holders appear to have taken advantage of last year's fall in interest rates. Latest data from the Banking Association shows that almost 18% of home loans were moved from variable to fixed in the 6 months to December. Business reporter Michael Sergel has more. 61% of loans were fixed, less than 18% were entirely variable. People appear to have locked in lower interest rates after last year's official cash rate cuts. But while the OCR has remained unchanged this year, interest rates have risen again due to rising wholesale rates. David Seymour says the threat of prosecution is getting students back to school. The Associate Education Minister says 34 truancy cases have been referred to the Ministry of Education's Prosecutions Unit. 17 of those saw children being re-enrolled before more action had to be taken. There is just one active prosecution. That's news. In sport, the Breakers have emerged as main suitors for the signature of former Adelaide and Sydney sharpshooter Dejan Vasiljevic in basketball's NBL. A 3-point shooting specialist, the two-time championship-winning guard mutually agreed to part ways with the 36ers last week. Blues CEO Carl Budge has rebutted claims Eden Park should lose its national stadium title to Christchurch's new roofed arena. It follows Crusaders boss Colin Mansbridge calling for one New Zealand stadium to snatch the plaque after an impressive opening weekend for Super Rugby Super Round. It is fantastic. Yeah, it's not the size of Eden Park. Respectfully, it's not in Auckland, and when half the population of the country almost sits in Auckland. I'm not sure they can quite make those claims, but look, I'm sure that won't stop Colin anyway. E whātala whātu I lau whaafunga nei tū la o le aso, ala mai o nisi nei o tātou tāla fo wa mwhaiona tū whātasia e lau Radio Samoa. E tō tolu ni tangata wa māliliu mai I se whaalawalawe tau tāwale. I ripoti ma lele te o whawa māloa New Zealand, o le nei whaalawalawe na awhia I se loli po se tanka, ma se tāwale I le awala wa whaingoina le Desert Road I le anga I atu le tū o ngā tonu o North Island. Na tūlai mai le nei whaalawalawe po o le 5 kilomita I mātū o Waiuru, I le vāleo o Showcroft Road ma Access Road numera se fulmalifitu. Po le toe se fulu minute I le tūlai se fulmalelua I le vāwea o le taiao o le asolua. I ripoti e whaapena māli liwai lava I lātou nei e tō tolu I te tono le tāwale na anga I atu wai. E tā ua na o le aveloli na whaasao ina mai ma na manua miti o ia. Whamawina le whaongaina o le waalele la vea I po le helikopta e whesoswani le ngā luenga sa ilia leo mai lātou a unanga o whesoswani mua. Ina ia mauti noa e le o iai se isi o tangata na a fiele nei whaalawalawe matautia. Whailoe le I whaatono le pou I whanganui. O le Area Commander Inspector Jan Neil Forlong o se tala whaanonoa le maumawai o soifua maolo nei tangata I tōtolu ma o se tūlanga matauti tele. A ua ia whaafitaia sui o whaalawalawe tutupu whafua sei na ngalo lue I le nei mata upu. O lo whanga solo pea o lātou suenga le mafuanga o le nei whalawalawe. Ini so tala, ua whaatonuina nei le whaamsinonga se whaala putuputonga I te tono au kilani. E te tongi atu le whaita wafe o tupe ini tangata whainga luenga Pasifika se to olua. Ina ua whaamaonia e le whaamsinonga o ngā luenga po le Employment Court. Le whaatamalo le whaala putuputonga na ngā lulu e nei tangata. O le whaatamala e ala lea I le sa valia o ai inga mata iala o tū maanga wha le Pasifika po le vaenga o ta o le Pacific
values. O se taimi mōmole o tula I mai ai se mata upu whaapea. Ai ua whaalia I reporti ma le New Zealand Herald. O se mata upu e ao na sila le lei ai I lātou o whaatonu o ngā luenga. Ma e ana ina ngā luenga o lo o whaawhainga luenga ai le toa tele o tangata. I le nei mata upu o man malo ai le li o John Faitala ma waha noa vea ma I tūlanga o le seleni na man malo Faitala I le tōsuru afe ai man malo vea I le whasu lima afe o le seleni o la tau limaina mai le whai unga le whamsinonga. O le nei seleni e tutongi ai le tūlanga o pangatia na lao o iai ino wa fio la tangata I ngai o inga le wha la pospotonga na o la ngā lulue ai. I reporta le New Zealand Herald na whaamanino mai ai. O le whaalapos patongo lo a fia I le nei mata upu o le Pacific Island Business Development Trust. E pei ona whaatautaia e le Pacific Business Trust I tutono au ki lani nei. Whamawina foi le toi mawai e Faitala leo o atu leo le ono masino o lana tutongi. Mai le ngaluenga ai se fululua masino le tutongi a vea. E tu sai ma le tangi po le sua I la ua nei. E whaailoa e au fia ilo ngauna whaaluma ma le ma ina o atu se tusi o whaamutalo la taimi ngā lulue I tutono whaalaputonga. Ta walatu lea I se imeli. Ta ua Faitala ma vea o se tūlanga e maofa ma e le o se ala lea o ni tū maanga Pasifika. Ilo la ua iloa sa tatau na whaatino I ala tatau ai. Whaatino whesa ngai o whaatala noanga ma whonotanga. Ma whaatino ai tū maanga maasani o le whaiti. Tala noa o ala nā o tangata Pasifika. Ai pei tai o matua I le ai lava se wheso ta inga. Ta ue John Faitala e le ai ma se whailoa ato ni fuafuanga ma o se taimi mua lea ua ia o ai I se tūlanga whaapea. Ai mai se, e le ai ma se tū e tasi o tū maanga whaal Pasifika na whaatino. O se vaenga na iai sona ta aufi. O se I tū au pito I ta ua lea e te tau na whai. Ai reporti na ta uai na folasia le nema ta upu I luma o le whamsinonga o ngā luenga po le Employment Court I tutono au ki laini. Ma na whaatautai le whamsino I a Judge Meripaya King. I lana folasanga na ta uai e Meripaya King. O le lape le whaalapotapatonga na iai a o whaatino fesuia inga I tūlanga o ngā luenga. O le leuia masavali ai le Pacific Island Business Development Trust o ana matafa ioi. O lo o aia ia I lalo o whiangainga na saini 5 ai matangata whainga luenga. O le tanga ile I tū maanga whaal Pasifika, po le Pacifica Values. O vaenga na mai o le lei I lea whiangainga po le Workers' Employment Agreement. O ia ta iala o tū maanga whaal Pasifika e au whiai vaenga tā ue 5. O le whaaloalo po le respect, ainga po le family, o le umai whaatasi o se ainga ma se nu e tasi, community, o le whaaleanganga po le religion or spirituality, ma le anganga o le whetū whaai po le reciprocity. Ta ue King o le savali ai e le trust o nei taiala, o se ata whaataitai lea o le mulimuli taiai e le whaalapotapatonga, o ala tau lava ia taiala. E whetus fu 5 afe a to le tupe na man malo ai John Faitala ma waha noa vea, e le o au fiai o la tutongi mai le whaalapotonga. Whaalia o ia suinga na tūlai mai ina ua se e mai se whaatonu fau e taitai el whaalapotonga ma amata whaatino ai lo suinga o ngā luenga ma e 5 vanoa whainga luenga na le toi mawhai o na whaawau e au fiai ma vanoa a John Faitala ma waha noa vea. I tala mulmuli e le o toi whtau whailo le mauaa o whtau mawhainga le malo New Zealand e tu atu le tau au whesosoani a Samoa. Ai mai se o nei tutu tele mtanga luenga e pe o nei ele mtanga luenga o leo whalepui ma le toi fuata ina. O le tasi o nei whesosoani mo le au nanga o ta ua o le Samoa New Zealand Policing Program le na whaalawi loa I le malanga atu o le pālemi o New Zealand. Tui sinave maulumuto tua Christopher Luxon I Samoa I le masina talo ai. O le nei por kalamina tu whaata sia tawala mai I se talo sanga le malo Samoa ma le au nanga o leo. Mai tu sai ma le nei wha mui o se whainga paanga whaavao maloa tunu e lua. Mo le isi whaata o sanga tawala atu le au nanga o leo whalpui ma toi fuata ina o le au nanga o leo New Zealand ma le matanga luenga o le vai whafo New Zealand. I pepa o whaamtalanga ma le ofisa o New Zealand I Samoa na whailoa ai. O le nei fuafuanga ua tu whaata sia sanga wha mausali ai to mai maanga wa o le ngaluenga wha leo I te tonu le atunu.
Masanga whaatu pula ia ai le tantonuina e tangata lau tele o le au nanga i le aso ma le aso. Whamanino i le Neipol Kalame ua na o le feso swani o sui a New Zealand i le fautua ina o ni vaenga o loa anga i ai le whaatinongo ngaluenga leo leo ai le ai so lato malo si anga e whaatino ai ni suenga ma whaongalo lato malo si anga i totonon Samoa. E to alima ni sui mai New Zealand o fitfilia ngā lulue i le Neipol Kalame i totono Samoa. Mai ta o le Neipol Kalame o le alilifa le atia e ai ma wha mausali o tūlanga whaataitai o ta iala masini au tū o le ngaluenga ma o le whaatino ta wala atu ini a o onga ese. I le amatai o le Neipol Kalame o le na whaafeiloa i aloa i aile ofiso le komisina mawalunga New Zealand i Samoa le li ita i asiasi a Inspector Semisi James Bartea. O le taitai leo le vaenga New Zealand po le team leader of the New Zealand Police Advisory Group o le awha mautu le au aunanga o leo i Samoa mo le whaatautai o le Neipol Kalame e amatatu le masina fou. O pātea sa whanau i Samoa e na ola e tonu New Zealand nei. Ua luaswavata o sanga o tautua i au aunanga leo New Zealand ma ua te lelo na sao le au aunanga e ala rei tō whinga whaataitai ma le telo i tū na ia tautua ai. Tato telefona au mwhaina tu whaatasia lau Radio Samoa mo lau whaafunga le nei tu lau le aso whaafitai whaafunga mai tō whaasoifua. Tasilima i watolu amo Radio Samoa. Tuai la Samoa le nuu te nofo ai pe fa pe fe na ngalo atu oi leva ai Samoa o le penina o te fia iai o solela susulu mai ma o mana tuai la Samoa le nuu te nofo ai e fa pe fea na ngalo atu oi leva ai Samoa o le penina o te fia iai hangi mai se matangi se momoli atu ai Samoa matalasi Angi mai se matangi Te momoli atu ai alo fai la Samoa matalasi Whaapeo na puniti o le la Wawa o le langi O le timu fo i le muta O fitilo na muenga Wa tōwhai malo i mata Fitilo whai solo Wa le tau ai lona loto Eu sou essa uia, o le vai no lea e te tau mawhaina Kapu mai e le pauno, le whaamalu lea ua e laina Ia whaamali e ina, pau o se mea ua au mawaina Whaalango mai, i lo utau au e te mapua Ia, ele nganga whaalalo, male nganga whaafitai i rumo le tua. Vea le nei a vanoa e toi whaatalofa mo whalofa atuai. Ia, ma whaafilua ia tufo i le pa ia mawalunga o le tātua tunu.
Samoa le atunu pele le loto ma le anganga. Ina ua mawhai fo i ona tātou to e lau lua fesila whai. Ina ua se fulu ma le ono minute wa te aile lua i le aso lua le nei. Aso lua se fulu ma le valu o le masina o aperila. Ua tātou tū la lata fo i e wha ma vae ma wha tō wha atu le nei masina lo na wha o le tausanga. Lua afe lua se fulu ma le ono. Ai, o le vi inga i mea au pito a lunga. Ona o le alofa ma le anga le lei o le atua i lana pule tō ma le pule whaasoifua e whaasoa ai. E le mamalu o le atunu o mai maunga te tele se i o i maunga iti. Mai o na ao fo i se i o i ona iu. I tupu mai e o le atunu. Ta ia pa ia lava se o sili ona i titi. Whaafetai le atua i lau alofa ma lau anga le lei le alofa tau muri i a Samoa. Po o lau whanua ma ele o Samoa. I lo tātou atunu pele. Po o atunu fo i e mamao. Ia e ai fo i ma le atunu le dei o New Zealand wa vea mo tātou a inga luna lua. Australia, Hawaii, Amerika, le atu Europa, le atu Asia. Whaftai le atua i lo wanga le lei ufusi ai Samoa i le whau o balo. Ia e ui lava fo i na langona ina le leo i rama. Ono le wala aupa ia le atua. Inisi o tātou tangata o ainga o e kalesia wō ma e masani. Ia ai tātou te whatuatua i le ata o le wha o la tanga. Wa umau le whata oto mai e ala i le tongi ola ma le manu ma lo o le tūlai o Yesu Kiriso mai le tuunga mau. Ia o le sinio le nā ma le autu o le wha moe moe o le soifuanga le tū mau le lalolangi nei. Ia whatalolo la ia lea o pa ia masani o Samoa i lona tawhatolu i le vānu nofo le atunu. Pa ia mamamalu wha le malo, pa ia fo i mamamalu wha le anganu. Ia e matua le tuu i atu, tau leo whainga luenga tutofi le atua, i whata whaitau langa e fia. La autou au na masani, le atau o savea le urua i ali i pesta ta ma le langi se yuli. Mulitalo Al Harrington Tumanuvao Lavea. Wa tātou whailua i ai le alofa maleanga le leo le atua. Whamboe boe. Sa manuia le alafa i le tai au. Ina uala usu maala seu Samoa. E ona tiu te mawhaiva alo filima. Wa tātou tūla lata fo i ina nganga ifo le la. Ia manganga ifo ai ia whaiva o Samoa. Ai tauta ia e le atunu. Ina ua e male malo. Ona whaiva le nei aso. Ia, whaftai le tua. I lau wanga le lei, ia, malo walofa tau muli a Samoa. Patalofa fo ila ia lea ili pa ia mawalunga o tamam tina matua asin sina o lea tunu. Whaftai fo i lau tau tatalo ma lau tau fo i whanau no ngā manu. O lo o tuli vai ai mangau tuli i lea tua. A wase manuia. O halo matama whanau le ainga. Ia a o alo fo i matama whanau whaasino i lea tunu u atoa. Bo la tau fo i tofi ma whaiva ua tu tofi i ai. Whatalofa la ia le lungo le tātou apio fo linga, the Facebook page, ia whapea fo i ma le tātou YouTube channel. Mana tua na le whamanatu i ato oe, leanga o le toa te le e wala au mai. Ia o ma le po. Le ato sa vea whamale mole le alame o le o lai le tātou le tio whatu le nai ola. Io e ngai ola sia kako wambio e ola i lunga le Facebook page, ia mo le tātou YouTube channel, e ei fo i le Apple le nao o umo na whailo i le atunu o e mawhaio na ngā i masiasi ai, ona o le teibile nei, o lo o whaatino ngā luenga a insinia, whaapitoa i le pou o le tātou wala leo, o lo o tū i le itu langi sifo Auckland, West Auckland. Ia, masalo le vai aso muli nei, ma le vai aso fau e whamae ai o na whaatino ia le ngā luenga le nā. Ia o na to e skueli fo i la ia lea ma mātango fia mea uma, a o le teibile nei. O lo o mawhai o na whaafonga mai lo tātou atunu pele i Samoa, i lunga o le ala leo, o le whamo tasi o ono tesi male tasi. So FM 106.1 FM in Samoa is simultaneously broadcasting at the same time that I am talking to you right now.
Ia, le na, whatalo whai fo ila le po ia maulunga le tātou tunu o lo whafonga mai Samoa. Wa atoa nei le lua masina talu o na ola atu le tātou wala leo le na. Ia maua masani e fo ile au ave taxi. Masani e fo ile tunu. I tuila mamanua. Whapena fo ile mo tele i sa la whai. Ia, i pule ono, matu mua. Tō tele i lātou whapea ai o lau te Samoa ma whai mai ai se polokala me Samoa. Ai reino, o lai whalongolo umamai a se umanu o tawai le tai au malo na au wā. Whapea nā fōi i leftelenga a te tia, se umanu ia o au nei, i le pō atoa. Fitu aso le vai aso, luas fuma le whā i tū lā o le aso. Ia, vi ia i le tua i nei a wanoa le lei o lo whaatino. E whaalau tele ai le au au nanga. Nai lo seisi lava le tio. A whapea la APR ia le tātou social media platform. Ia o na ola mai leo le frequencies fulu lima i vatolu a mo. A whaifoi la o whaise ngā luenga. E whaalele a tiri ai ia le tātou pou le nā mo whasota inga ma whaasala launga. A o lai e ola le tātou Facebook page. Ia whapea whoi ma le tātou YouTube channel. Ia ma le tātou wala leo le whamo tasi o ono. Tesi ma le tasi i Samoa i sifo. A talo whatuai i o tātou uso i le motu sae. Ia wafo i le tāpua inga. Sua ma vai whanua, whao mai tūlangi sa ole masa leo mua ma le launi na sae lua. Ia ai maise fo i o le la auna mo tasi ma le nofa ma pū le whale tau aitu ma le whale tau tangata. Ia te oe tū mua le motu sā, ia tutuila mamanua. Ma lo le on sa i tiu te pe Faiva alo Filipa. Ia, a malulu ato le mea lea. Ia ere i ke ala furule nga sau mai sa moma au mai. Ve vela fasolo atua, ai nauna e oso la i lunga le valele. E te lo lava ua po ia oi le malulu. Ia pa ua tūla lata fo i ua afa le awala. I le anga i mai i New Zealand nei. Wa e loa. Le suinga i lo whaalongo atu. Ua fo le malulu ina o ta mai vai. Whaasoro mai i lunga i o. A te vai matuli vātul whaafonga le tenu. Ia o mea nai tupu. E sau wā ia le tau ia i lea vai teimi o le tausanga. Mai fo i ona wha mai ma ona wha le tonu. E peila o na iai le fulu, o le kale, o le kafe o le isu, ma kafe o loi maka. Ia, le nei. Ia, au i o lea, whatalofa ia te oe le tūla lata i le manawa o ngā luenga. Ua vave mai le nei aso. Ia, ona ua to laiti mga o ngā o fo i le au whai ngā luenga. I le so, ia e whapena lava le tātou ngā luenga. Lango atu i le isi te ngata ua tuatuangia. Ia malesi fo i ua iai ia whaafita auri ma whaalavilavi. Po ua ngase ngase fo i. Whetutu na i lava muni au ma hawanua le nei. Ia e mawhai iai o na whaatino. Ia lea fo i wha moe fsoso ni ai i le ngā luenga. Lungo le tātou apio fōlinga, tālo whalawa. Uo mai masani o uso matua whaafine pa anga tō tino. Alei atau sa vea whatalo whatu ma lea ngā whaafitai i lea tua. O loo malo rosi peo tau tamai i limae. Tusi ai, mea lelei, atoa ma mea wha lelei. Ia, o mawhau whaua. Ia, malau tau fo i motu ngā awhau te fie e whaitau wai. Ile ngata lai lunga le tātou apia fōringa. Ia, e whapena fōi. I lunga le tātou YouTube channel. Awa e te longo fie i lava whaile whaamsidonga e winga o tala matustusinga o manatu o tangata. Dai lo hoi la ia lea, le waa o lea kangaka malonga mai ea. Mai loa i fo i male whale a onga male whale pasi na whau mai e le pasi lea. O whio fo i le whale a onga. Na fofoa mai e i le mai ea o lea tangata ma lea tangata. Alo le soi fōmanuia, Sam Loto, ia whapea fo i ia, ona whatalofa atu i atui ui ese, alo le soi fōmanuia whaptai le mafuta mai, o Polonga Leupena, Unasa. So whatasi Maureen
tu fele, la lole se fumanuia, lombe tu tama, ma uto malava. Please share our program, smash the like button, leave me a comment. I love reading your comments. O losa mai fea, talofa losa ba lole se fumanuia, pa talofa tu fo I tui ui ese from Atlanta in the United States. O le tumata I Gene Colin Purcell. I love say from Tacoma, Washington, Seattle. Ia, ona fatalo fatu le inisi ola o asia I tātou. Ele nei vai tau le tau sanga le tau malulu, le matalia le tau malulu. Ai mose lava I lau fionga, I le palemia, o le malo tuto tasi o Samoa. Ia, le palemia filifilia. Tō fia e tangata, fili e tangata. Lau sunga lauli le Maria toa, the Honourable Prime Minister of Samoa and his lovely wife and good lady. Ia, fatalo fatu le au malanga fo I sa li po iai le fio mai o le palemia, ma le puipuinga lona saunga le bu. Fatalo fatu I lau fionga malo le soifomria. Malo fo I le ono sai. Io. E tinga lava ona e fio mai. Ia ona o siaki masani fo I o lau whaatafa ngase ngase. Ai le mawhai lava. Le meo le tangata le meo le sosongi. Le mea le nā le meo le te whau turi pua a fo lea. E sosongi. E songi solo. E songi atua le mea le rei a tau ma mea e le manongi le rei. Ai e sosongi ama tu uia li su vatu le whaafonga mai o lea tino. Ai sea. O te ofo I nei tangata. Wala tō whamai o kerisi ano tangata nei. Whaavai le tō onisi o le au whaasala lau I whamai o tangata sa. Whaima whaife au o e kālesia. Ai te whalongo iai. Ao ene whafola. Ma whaifola sanga I lea tuno. E ma tua misi a ato. Io. E ma tua ngau I iki. Le nā lai, lea le no whaiatu. Mai o tangata kerisiana. Nā le mea wautou le mau. Lea le anga sala le pāle mea ua whai a te utou. Lea le anga sala le malo ua whai a te utou. Whea o iai lo utou kerisiana ma lo utou loto whamangalo. Ai ua utou fia taui masui. Awa onga o mata upu sili nā. O le loto whamangalo o le mea le nā. E whai le tangata. E ma whai fōi o na whai e le tua. E whamangalo le tangata. A le mea lea, bua whaoa le anawa le atua. O lea, o le tau I masui. Le winga le nā o la wali I e whainei. Wha leanga, so sofa, ta lepe, ma fia tau I masui. A lea leanga sala le pāle mia ua whai I nei tangata. O tau whafonga iai e masani o nau tala noa atu le tusi lea. Na tusi e se li I scientisi. Psychologist, professor, Formai, Dr. Griffins, Jeremy Griffins of Australia. Ma fua uma nei mea uma, ile lano langi nei, e o lava I taua ma whewaiwai, inga o whaia, e o fo I tonu o le unite, the nuclear family. O le tangata ua le lolo na tūlanga I tonu o se whanau ma se ainga, po o se urumatua, po o se o ngā tutonu, po o se ui, po o se matai, a o ai e whaia tonu o le ainga. Ua pule whaasau siri, o lona mawhau, e mana o mea, mana o tele, mana o whapito, ua nā o ia e au ndoa ma seistangata. E lea lofa whasoa, e mata pea pea, e mana o tele, e mana o mea, e su e mea. E mana o e tau fiofi ma mau I le pule ma le malo si anga ma le pawa. Pe o se malo si anga wha apolokiki, malo si anga wha le tula whono, malo si anga e pule sa wai I tangata. E to la iti ani tangata, e alofa I le tangata, le nao tangata e au na mai maifo I a te ia. E usi ta I a te ia ma le mea mana o e whai. Ale usi ta I le tangata wa tuli. Ale usi ta I le tangata wa whatea.
A le usu stai tangata na te le toi maua. Se vai ngā mea o se tufa tufanga. E mau atu I le tangata le. Se tangata ua fau. Ma ave ese mai ona lima. Se mea sa iai. Se malo si anga. Leta mao ainga. Sa masani ai. Ai ua fau ese maona lima. Ona o ai lea. O lea nganga o le ti apolo iai. Ua faa ti apolo ina le loto ma le mafaufau. Ua ita. Ua tōta mai. Ua faa lii. Ua mae a. Ua fau le tangata lana pule. Aia, fau le tua ma tuu ina atu I seisi tangata. Io, mea le na ua tupu. Aia, ka pena umal mele mai mua ma sila iai Samoa. Ua le talia ina ele tangata ua leva na nofo le tofi. Lona malolo malona tutolo malona faya ina. I se whainga panota, I se whainga filifilinga. I don't have to tell you that or even name these people. You all know exactly who I'm talking about. And that's the problem. O le simple lato wal whawhitauri. Whaamamaro loto. Talia le mea ua o mai I ate oe. Ele o se mea oe. Ele o se mea le tau ainga ma le tau e kalesia le tau nuu ma le itu malo. O le pule a tangata. O le pule a tangata na whaia ai le filifilinga a tangata. Walava oe. Tole, walava. Ioe. Bole o koi fia whaalongo skangaka I ake. Oe, a e tala noa mai foi. Tala noa lava I le past tense. Ioe, o ana nafi na whauai le tai au le nei. Ele na o oe la sa e whauina na nafi. Lea la o mai le tai au le nei. Ua e le toe ai sea. Nanga o Samoa e whaavai I le atua mea uma e whaiau. Ua sila fia fo I le atua. Ua o mai le tai au ma le teimi. Ua tatau wai o na whai sau malolonga. Malolo le lei. Nioe. Pe o le wala au le matai. Le au na le le ie ma le wha maoni. I nā ulu whane mai e le fia o lau wali. O tau ia. O tau manatu. E o maupea I le malosi anga. Ua wha oa e tangata lau tau pule. Tawala mai le musmusunga le nganga po I o le atua. Ua lilifa. E whaea isi tama. Ai wha malolo isi tama. And that's exactly why there is a political uncertainty and a political chaos in the politics of Samoa. People can never accept graciously and gracefully. There's a time for every season. There's a time for everything that happens. There's a season for everything. E le tau tala whea ngai. Mo lea mea ma lea mea tupu lea tai au ma lea aso. Ia le nala. Amata tuai whapena. Le mea u te whaftai ai. O le usu stai o le toi ina o tui le epa ma lea wali ia. I le whautuanga na au maia e le whamsinonga. Tua whaatonu lei mai e le whamsinonga i tui le epa. Awa lava. Pe o le whaatonunga fo le au mai. O le tūla fono. A whaini au tala. Pe whaisau whaatalanoanga. Tala noa I me tau iei lou mawhau ma toe wawane I fo ilunga mea sa e whai e lou vai tau. Wana pauana o mea o lemana tua le to ina le temile nei. O mea na ia whai ai lona malosi ma lona vai tau. Au ai fua, le toi a whea fua, le swafa o le ali I pāle mea. I nisi tua na inga le wha vaea ma le wha maondi.
Whapena fo i le fionga i le minsta o aonga. Ala ua vai pe wa o ai whata mai titi fo le le ta mamalon tina alta mai tish. O e koe whaise kala ile. O le loma le whamsino. Me wala na ua vai. Pe ua musul to ina to alu ilunga. O le mea le social media. Ma o se mea te tau le mea le na. E te tau o na alu esebe. Mai i mata upu na ua whatonui na ai. Ele whamsinonga. Ele te tau o na toheo o iai siana a mio. E ke koe au ora fo iai ia fuero ma oi le mea le salukuangi. Tua sange talo falava balon soi fomduia. Oi ele a foa yose talo falava malole soi fomduia va aftaile mafuta mai. Unasa to afa. Sarah Leilua, watching you from Perth in Western Australia. And while we are in Perth, I'd like to say talo falava. Wofa Pilpele, Hans Webster, Male Faletua, Male Ainga in Perth, Western Australia. Yabale to tele for your tattoo wine. A lot of lala mapapa au. I ausita dia isisifo. Alole sifo, we have after foi le mafuta mai. Tufala tattoo por kalame na ia fingo. Fie for you on a man malama ia no tattoo what to know la tattoo wo ta ia tattoo fa sisilanga. Fa pisinisi ne e mau itu pe tongi i tātou. Ia a sa ili ai se avano e tala noa tuai. I le uso ia Victor mai le tātou company, Tire World and Auto Limited. O mana o mie o e pose isi alo a inga se fisosoani tau whi malanga inga mo New Zealand. Ima ta au poe peo le vaita mai no whanau po ngaluenga. A whai lau tali o le ioi, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services. E iailana lai sene, ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tanga tau o fisosoani iai Ken, ima ta upu tau whi malanga inga. E awhia ima ta upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima. Avia maua sosa, Omega ka, Diana loi moa, Omega ka, Tabale tau mofie, Omega ka, Fili mai loi le Omega ka. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive I Manukau, po le telefoni o iwa lua fitu lima walu tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega ka. Malole Casey Omega A Chic Homes Limited. Wala taimi mua moala nei o mawhai ai ona rent to buy. E yeisau kiwi save money nei e talaf. E mawhai ona mātou fisosoani. O le finance e mawhai ona amata mai I le 5% le deposit. Whaatau sao mai I lātou e whausia whale. Whaingo fie mawawe. A Chic Homes Limited. Whafso tai mai loa shemaima I le olua tasi lua fitu o valuri maiva. Olua tasi lua fitu o valuri maiva. A Chic Homes Limited. A mata le aso mo se tae au manuia. Ia, toi whatalo whātu le pa ia mawalunga o le tātou o te nuu I le Polakalambe le a tau sa vea. Se yuli male Gagaifo Faiva I le nei fo I a solua. O le vai aso pupu o wan tātou aso malolo I le aso nafi. Whapana tuina ai o le soifua tautua. O e na manunu a mamali liu I le tau o mua a le lalulangi. Ia mesa o le whapana tuina o vai ngā au na tuu whaatasia. I le nāwa I tau. O le awhaiva se lau se fulu ma le whāse o le awhaiva se lau se fulu ma le walu. O fita le malo o Amerika. Ia whapeo. A mai se lava fita o le malo New Zealand. Ia ma au se tahalia. The Anzac Comrades. A leu whatasi bai le uso. Ia Victor mai le tātou company wa whaingoina Tire World and Auto Limited. I nai le pitonu o Tara whatalo whatuai ma le ngang whalalo. Malo fo I le soifua ma le tauata I le nei aso I ona tiute mo le Faiva Victor. Ia, soifua ma le langi maro fionga sa vea. Ia, alo lava ni sa I malo tautua. Ia, whatalo koe lau koe ngā malu Samoa. E me tātou Argentina. E te Faiva tātou koe mo ta malawa.
ia nisi foi no manga manga venga le tola le uli ia malo lava tau ia to malo foi Faiva. Ia, malo foi whaafitai le tali wāla au, ia ona o le nei foi whainga paanga ua loa tele tau sanga talu o na whatino. E le ngā tele Tile World and Auto Limited, ia whapena foi i le wawa lua ai ma le Radio Samoa. Ia, nā mai le whai ungo le vai aso, ia ma le aso malo loa nafi sa tatala o taupe sa whaia se malo longa. Ia, sa luka mapuang na. I. Ia Faiva tinga malo longa ia mo foi ngai so malo lo e foi ngai se au pare. Mana ia, le le. Ia, kai tinga fiti mako le last week, malo ko la tenu. Ia, pa tau la ko sa ia matou sui pa la ko sa vale, pendi pea. Ia, malo mo le soil pa stai ia, disi ko ka so tenu. Ia, kai se pa anga foi matato a pa tau nei anga so le tato pensionia. Ia, o lo tala matou nei ia kwa kunga ka kurita le palima la fiesta. Kere lava ken suma pa peli pero ta vale su pa o sara pe nga listi mera sorda pero kala ka ko ge ia ma do lava no sa e to fa malo atu le tautua fo il tato tulu ia ai wa mo fo le ava no talu nei ona e ngalue i na le Tile World and Auto Limited o to telefone le malo le tulu e masani ai mo wa fa tu i na fo i le sunga Victor o le ala vole me fa le tonu le pa o le tavale tu lo le fa fonga e anga ia tu lava ia te oe ma fa tino nga luenga ia matu ina tu fo ia ia fautuanga e talafenga ia sa le lava le tonu sa vea le pa tu ia nga iba me se lava na ita to ta mama kina ma ku ia ole ko nga hei nga le anga ia mai fo ia no le se fa o ta vale se di pea o le full service ngata foi o mato tava patau ia ele ngai foi ele pau que se para para ia ave esta to pau disse que malo da nu ele lava lo que sim e foi nisso mas ele que se sabe e mo lava no que sim ele isso sabe ale mo mai ia o mai tu isso sabe que tá salvo ia pa que se pau ia e se no pau o sa ngata foi não só que vi me amatou le lava tata no mai mo se swani mo e lati langa malo vavtai so te puli o tau le tau le liba i le afia finei o le lava e baua le tu la ma le afa mfai o na nga ia tu foi o le ase tala i le tatou pensini a Victor o lo o tu mau pea po lo si ta i a foi le taimi ma le taimi ia o le susi ya ilava ya du ma si ke ya du lo ko pensing o le temila nei o le ko pensing iba tasi o to ta la su valu o no tene de sea ya to lo sa ma te pamu e ka ko o le ka ko app ko mai no o le ka tek ya po le ka de airport kama ka scan to na sa to falo lo mo pa o le sa vali ma te pamu iba tasi to ta la su valu ma ko piso le to ta la su valu tene ai foi mal mato se o ne le mato se tanga va ela vai se foi dauta se fa se moro sa ia mato il tato che sino lo swafa maro numero o telefon e tu foi tin pusa pasa mia tanga va is mato se verso tasi va o le swafa man malo o tu i fua sala malo o le famonina ma tato da se suma i tiro ta va de mato che singa ta poder mato che il mato nanga butero che sia mato na le due suliva sala al sene fale tono le pakesi te o dikti te o lea po a malu watu e tena vi e ka ko kesi mo la fatu tenga swap e lo po kesi po ia o mato a falicia ia sio ia va per no ia di zero ta vale ia suma il mato falicia mato ta tusi ta si mato di standard piro le vo che due sutta la service transmission service e tato listi no tato po willi ia e due listi to listi mo lunga to pa no do tax you fail tato long stream o tato spoka tato problema to scan a peoso moli de mala ta scan no mero scan ngai fale scan fale tono lo sa ya pa po de fasi de pole wo tato problema to ser a pewa o le fasi lo ta vale e que pa oro sa e ma to ser tenga fa pi jai e foi mato ta vale pa ta vale phone ta vale wai o mato hypercar o mato SUV o minivan yang atas problema tu pikir kuat oleh pemerintah highlight semua lagi semua modify yang masuk 4x4 SMS oleh saya tahu semua tapi pak bakar
no ko pupa ia ko misi ko masu iai no ta to fisha ku pa sa ava pe so se so ta va vai ko so so ta va pe pe in tari ko ta ta va pe in ia va so ta va ko ma in ma se ta va o le tene so ma se ro se ko la vanga me se mai mo fa lai do sa ia ma so o le ma to ta va le ga so ko le ma to ka so wi o le so ta va ko la ma do no so sanga 2.4 liter CVT definition le ate ko palu kita la ide ya so ya bidi man maso numero ole oiva lu fa to lu o maso to san ya maso pat pa ya ole ide to la fa to ta sa certificate suru pe to ta po tuai seki me rio mo sta vale la va sa lima e pa de sa sto lu ai do mo sa to for willy pa makta to tasi to lu to lu ma to tik to perna wa message to programa aqui pa visto ya pero que tienen de tanto farpa así por faru o usa ya estudirme la ina ya mato ya por tanto ya la ina así no lo que se me daban nada ya tiene más que número o iba lo que casi todo más eso swani sabía hasta la número no esto la de hoy ya se fue me imagino sai Ja, fafte tele Victor, but we are young and we go to toy on the day for ya sulua, tato felo ai per the day vai so e fa so fu ia moltem nei. Ja, se foi a fastaila va. Ja, le sunga ya Victor, o le alo Samoa o lo ngalua ina in le tato. Pumpin City ya fa pe foi o le fale in City ya male ta ua tele o to mai o tamafana ia Samoa su ia ile pa o lo ta vale. Pe a fai ua fale tonu pe ua pa foi pe pasi. Le Auto World Entire Limited. I Otara. Te wala au i le telefoni lua fitu tasi tolu o. Lua fitu tasi tolu o. Marsili mo le sunga a Victor. A leo le na. Malau sa o lava ia i lana telefoni le na. Le o lua tasi o iwa tasi o tasi lima fa ono. E ia i le fasisilanga le utau mai i le tātou ofisa. I le uli nei. Ia mau te fia e fa leo. Whamanatu atu le tātou Pacifica Day, Open Day tomorrow. Ia, le aso le mō tangata ubalawo le Pacifica e lala i le pitanu, leo manrewa. Ia poso se vaenga lava fwoi o le tulangi le nei o Sound for Auckland. Ai, patino lava mō i la tau o lo o lala mapapa au i manurewa. Manatu o le whamoe o le Pacifica Open Day, le aso atai au, le aso lulu lea, aso luas fulmale iwa o le masino a Perila. Mai le tu la e se fulu i le tai au, anga i atu i le tu la e lua i le oli. La whātaunu i nai i atui pui o le fulu, koviti, i a whapea fo i le misela mō tangata mātutua, i a whapea fo i whanau. I a whapea fo i so se tasi lava i ai i a ngase tūmau. O le ai fo i le au unanga ale tinei mū o leo, ngā luenga la vea i ale Auckland City Council. Ia, male anua i oisi au nanga whaale soifua malolo ina. O le a maua i le a soa tai au. Asiasi i le whale ia o le hato hone Petra. Ia, po le St. John. Ia, mawhesili mo tofi lau Esther, tofi lau te vanga. Ia, o nā rueleo lo suafa i lalo le lestala. Ia wale tātou sei e te manu malo ai i le pusa pi supo. Whailo tui, pui o le fulu po le koviti, ia po le misela foi, e le Pacifica Family Health Group. Ma alu e lo suafa i le sei, manu malo ai i le ato o whaataunga o taumafa. A basket of food. Mo foi le taumafutanga ma mai le tu la o le afals fulu tai au. Ia, se yo o ile sful ma le tasi i lono inga, nā le awhai tū la e pingi ele kako mea ailena. Ia, aleanga, mo i la tofu le vave mai. Teimi la nai mo o singa tātou. Very light to breakfast. Pacifica Day, Open Day, o le tuatusi, Manurewa, 95 Browns Road i Manurewa. Tu te lovo le pate nisi le fa yai ne tipolo i mai si fo i talonga i na Browns Road to tele o ko livang ko ka fa ma kifa solo ai social le fa ia tau sanga mo te e na
Ile 95 Browns Road I Manurewa. Tai mole, fasisilanga de night, I would tell them more itato, I must say, be a calway for Kaya for you so cool, Fulu, we puyato, yeah, on what telling us in us, Fulu, 5 yai malo, 2 Yolekoviti, I would tell him, File 2 Yolekoviti, File 2 Yolefulu, File 2 Yolemisela, yeah, a Faifua, yeah. Au onanga ato mo le tātou community whaaftai atua I le ASA Foundation te lenga le mwenga te le ai Edwin Puni ia mautou umolo lango iai me se fo I le fionga te vanga tofilau Esther tofilau ia ma le vaenga o le ASA Foundation mautou tonu foi o le ngaruenga lava le tasi o le awhatino e le whonofofoutua I se masino o muamua mai o le autou whaafonga iai o le a whaatalano I nai fo I lea mata aupu ia ma I lātou mai le komiti lea a le whonofofoutua a Samoa iau kilari nei ia o le a whaasolo ai ia whaatalanoanga le nā a ngā I fo I lea o le whonofofoutua e longo puia li I le mamalu o Samoa lo alala mapapa au I au kilani o lo iai le tono le whono lea ina ia tātou ofo ia whaia tātou tui pui o e whaititi ai ia ngase o le fulu misela ia whapea I male koviti ai o le mea lea tai au patino lava I Manurewa 95 Browns Road whaitawani le mea le nā whaamau I fo lau kalena le tuatusi le nā Ivas Fulma 5 Browns Road I Manurewa whaiele fo le whabuboe le nā Pacifica Open Day I le aso tai au, taulas fulu se pa ia le tu la elua I le awauli. Whafta iatu I nei, fuafuanga le leo lo whatino tātou community organizations, wharapuputonga o wharaputonga tangata lau tele o le atunu. I nei au ki lani lava lātou ia, e mawhai e o na mau le visoswani I le whamoimoe le nā. Sa o mata atu ele tulanga o sa wea I lava maripongi sa le whaitionga lo au mai a pēr e to ina o I fo ilingo si tamale o mai savili o kingi apa kanata male to ina leo mai fair junior no lātou whaaleanga pēr I le malo, ia malātou. Au wawai atui. Whapelau tala. E matau tia lava le meo le tau whaaleanga le whaavaia. Wa lātou I noa le lei ua mai a le whaamsinonga fo leo le sailinga le amia tonu. I meo whauwhaunga e whaasese ai ni mōri mau le susuenga fo lea na whai nei. Ia mamoli ai le fionga le li paramia, ma pe fo ia li o la vea au wava, ia pulea I lise, fa pe fo I le sunga Samuelu, ia masivai, e fa le tua Samuel. Wa umala le mele, wa le fa o ngā ina, ma ua fa lea o ngā ina, e le fa msinonga, mōri anga fa sanga le paramia, ia fa pe fo le sunga ia lio, po le tofai le lio le tu, whapena fo le fionga le alori I afpulea. Ia, ia la nai vaenga la haiti le nao lo mori ai le isi tōtolo. Ia e sau le tai au, ia ma whapena fo na fonga ma wha mai ala ngā lue ngā le whamsinonga. Ala mea leo e wotulai mai la o mai tau te ātai lava. O le momoe I o lisi awari I, Li mongi ia va pena ma le lātou o te le ta uina tangata ne tangata whaasala lau o tangata whaapūsala lau ua matua le tapasa ina ma whauwhau whawhau mai lea mau whawhau mai lea mau and this is the real theory of conspiracy ka mea le tamau titi o tu au na whasi mai whea o na ola ia lea ave whatatia lea wala
creating their own scenarios. The conspiracy theory. Le mea na lewa tupu nei. Wale law, they don't know how to defend themselves because in politics, once you try to defend yourself or try to explain yourself, you are already a loser. You are losing the plot, my brothers. Yeah. Wava ai mamau tu lava I mata mangutu ma le whainga le tala pepelo. Whau seisi mea. Whau seisi mea. E te tai ese mai ai. Ia mawhau whaunga o tangata. Ile mea o iai because reality is now right in front of you. Nāle mea lewa tupu. Wa umala susu engale nā. Nauli and them were not found guilty. And what did Justice Talasa say to Lauli? Ola ia lea matua la langa le mataupu lea matua whaise suesu enga le lei mamala mauti noa. Aua lava ne iai se maa e tatia ele fulia. So li bongi, if you see the frustration in his face, his eyes wide open, shut wide open. E mo inga ele fia mo inga pula mai fo I kau le la vapula matua whaali li ia. La auto vava ai iai ina mea tupu ia te auto. Whamaia, awa lava le iai se maa, upu mai fea, mai le whamsino. Awa lava le iai se maa e ta auto le pea ele fulia. Leave no stone unturned. Make sure. Do this investigation properly. Atorula olewo maisi leo inspector, led by Inspector James Pantea. No, nothing to do with Tuau's death or an investigation into the hit and run incident. No. General issues and matters, police matters pertaining to the police. Dela watuei tamane fas na ona tilo about the administration and some duties. Tulanga na ia masani o ngā luenga leo masani ai. Ai e iai le taimi whaapitoa o leo whaapitoa. Lea la pepese mai lau lilia. Amangi leo. But really in their minds. E matuamu musu e mai leo. A lea la wo whai atula utale lau fionga le li pāna mia na o se tuua lalo. E le whaatunua le tō whaa. E lau fionga le li pāna mia. Mana tua fo I te tonu o le tātou whea ngainga. Whaale wo. The Treaty of Friendship, as it states that New Zealand will offer Samoa assistance in every matter, including Aila Mea. Nefoi lau au mai Australia. The Federal Police of Australia have now assisted Samoa in terms of the crime unit, cyber crime unit. O I mo whai ai on extract le wingo le tala o na vane mai wha mau maunga toi whai ai se suenga I le wha ngā ina o le technology, internet, crimes committed through communication and also social media, telephone, using these intel for devices. Babaila I le mela te whātua I nile tala. Nea la ua matua sao whai matu vai lua nofo ai loi I. Ma le fionga I le li I su e whaapitoa. Former inspector has now been invited back to the fold. Lau fionga. I le whaululunga o le matanga luenga lea. The Cybercrime Unit. This is your time. You have the power and the freedom to do so.
So e malanga o mai lunga telefoni. Yo. So e malanga o mai lunga telefoni. Mai lava i le aso le masino a perila na oti ai le tamalea. O ai le tangata lea na vili atu. Mai Samoa i New Zealand nei au kilani. Find that caller and find the person that answered that call. Yo, sapina mai tapo e o mai tangata nei, because they do have a connection, a real connection to the death of Tuau. A lea la whala ua whea tula utala. Ua o ta pena fo i ai, ma le loto i ai. O te avatua mori maunei. Ua maali lie fo i ai. Yo. Tangata na wala au mai le pole na lea la maua o tau. La maua o tau. A wā o le nā telefoni. Na bounce off i le po whea lava o vai tele na whaile telefoni le nā. O lo iei wha maunga i lunga o le pou le nā, o le telefoni, o le Digicel, ma le pou a le Vodafone. Ja. Uma le susuenga, fa mai talasa. Ja. Hauli, tuafuli mai lunga maana. Kwa o mai fafolo aka, o pili, o meo, uma mea ola ngai lalo inga. Ja. Te o mai fafu. O loi, o pili, o lo aka, no meo, te o mai aina wadi ia le kala pepelo ngai. A talo wha tula ia le, ma le wha lolo, e le sunga ya au sia tusi toma, le au moana Peter Puava e sau. Watching you from West Harbour. Au tato iai West Harbour, wha talo wha tula tina ia tapu itea. Ia, wha pefo le tamao le ainga i nai North Shore. Na lo le talo wha aftai fo i le tua. O lo maua le avandoa e mawhai o na wha fonga mai ai. I le tātou Polkalame. Ta mamatua au mua ave. Ia, ma le tina ia au auna. Pefo le tuafine ia wha i tete ma le whanau ma le ainga. Wha talo whatu le tātou Polkalame. Wha talo whatu e le mawhai o na misi le whaife au. Ne ma le tōtele o whaife au mai o i malua. O isi o whaife au o te luatu. Ai wala au wane se tasi o whai a onga i ina i le kolisi me tutisi i piula. No mereta, no meneta. Stasi o whai a onga si nia. A lecturer at the Piula Methodist Theological College. Wala au mai. Whamulu lea tau. O lau sunga lea o mai i le vai. O vantu. Ja, o sau mako vai. Ngore vai o lea kafe me uka ia kia. I pai lei. Na whai i lo lea mana mātou whasoa. Whai mai le whasoa le whai whi au. Olo o ia avea ma whai a onga oli ia o ao. Olo a o ta wina i le kolisi whai whi au ale kale se me tisi i piula. Fio ua tātou wheloa i mawhata alofa i lau sunga le atou. O mātou nei ma le tōtele o nisi o whai a onga. O whate ia le wāwai atu e sa bali mai malou i e peo le asawe. Ke wha malu. Atu ia, asi mai fo. O mātou nei e whalongo i lau Polkalame. Ngā Gagaifo Faiva ma le tāno awa i le astonai. O leo ngao mata upu e te o mai a mātou te debate ai. Maisi whai whiau, maisi fwoi whai aonga. Ioi, o mata upu whaale kalesia, mata upu whaale tuspaia, mata upu whaale tu la fono, mata upu whai o malo, mata upu whaale anganu. Ma whaafitai mai. E tasi la tau whaalongolongo. So o se Polkalame, e le tu ufawina. Ele o se Polkalame e tae la pisi. Pe oto la pisi. Pe oto na o le tango whaatumutumu lima iai. O Polkalame ma issues o mata upu. It comes down to research and the analysis
of these topics. Nā lona tā ua, i upu whai o malo. Nā lona tā ua, pe a whātustusa le tulafono. Nā lona tā ua, pe a whāmanino le whāwhonga ale atu nuu atoa. Mai lava i se ele i malama, mai eisona interest i nei mata upu. Se i o istangata o siri o na matua o na tausanga. Lāre me whai, whāmalama lama le atu nuu. Alāle me alisi o ria whai, te le whai atu. Ia se senga le nā. O le mai tau, mātangia mai saunoanga. A whai whi au ia o lo veo ni whai a onga. Lecturers and tutors in these institutions. Theological College of Malua. O te sauwha i le lava, hotel. Ai se ei mai nisi o whawhiangainga. Ole e whakasa. Tei mai le toi ina matua ia seti. Pai mai le tala le toi ina. Ta whewhe ele i ataua. Whawhetai le atua. Oso uma mateimi uma taluna o mafuta mai i le tele o tausanga ta tele whelo ai. Ai o te tau muri mātou nei manisi o whawhiangainga nei. Mātou te tau muri au matau po wā a usau. Peo mai fo nisi pai whau. Ona whapeo leo le whasile nisi pai whau. Sau tau whanonga au le tano awa nafi. Ia, tau mai le matau po. Ia, ona whalo lea. Ona whetuna i leo i nā na pena ma vase ei lea e tau ino le kalesio. Ai wha mai seti le to ina ia seti. Reverend seti. Wa whate ia i mato. No, ua whai atu. Wai le tangata lale se wali mai peia la puna i le vai. I le swimming pool le lava. Tasi ale vava ai atu. Mai tātou soso atu. E whaulinga mai o le i atou sa vea le la tā ele i le lava. Ia na mātou. Na wala au mai leo nai to. Ina ma mātou. Whasoa lo lea. Ma pu e mātou wata whai mai. I le tele o nei tau sanga sa tau muri ai. Male te talo. Ia iai se tai au. E teitai mai e pe teitai mai la tau pe teitai i atu au. Mātou te wheiloa i le tino. Whaftai le tua i nei awanoa. O lo mwhai e o na wheiloa i malau au whainga luenga. O lo o nofo te talo mo le nei au onanga ma le nei tau tua. I aso uma ma teimi uma. Tua ngā au auna la nei le wha le hanga le to alua fo lea o kānata. Ma le to ina le nale o matua tele leo langa. Ai o matua wha vale a tele. O junior fetu mai whea e po lea. Tu ua i whai whe au le e whakasa. Ua mālai ai le whainga mālo Samoa. Sei sira i upu e whai e tangata nei. Sei sila i upu e whai e tangata nei. Teilo le tala lai le tusi. Au le maufo i lea le mātou tamā. E sili atu le tā mai titi e mativa ai poto. E mativa fia ai poto lana tōwha. Nai lo o le tupu, wa māua lunga lona tūlanga. Ma tele ana o mana mea, ai whavalvalea. Lo tōs whaafonga i tala tō ina. Sili atu o le tamai titi, e mativa, ma fia ai. Nai lo o le tupu e māua lunga. Tele ana oa malona ta mau ainga. Ai wha valea lana tofa. Ia nana, o upuna au te whai e la wari. U maa ia le. Whe ei nei. Awa, na umalona laulei unga. Le a fo i le fionga le whaambasino. Ma whaatali tari mai, tātou whaatali tari i le i unga tustusia. The final written
judgment. Wani. Le fo au mai. Wale I loa po fea le a alofanga iai. Matuali I loa po fea a alofanga iai. Na whaaleanga mai lava ia le whaamasino. I le taimi na whai atu e le whaamasino. Ta talo mai moa. Toi tu mai si avanua, toi tolo le whaamasino. Toi tolo le unga e lau. Toi tolo foi. Ia na o na lau lo lava, saulo ma le summary a le fionga. Ile tamai tai whamasino aewa ai le luli pei o pea vo ie. Wa tau pusi ma pea I lungo le aupa. Tua I le fia. O I whaatala noanga e sau I lunga. Io lato por kalame vo le propaganda. Nei ta o meo por kalame fau. E mi milo. Conspiracy to twist the truth and the real truth and nothing but the truth. So help you, God. Ka kui kingo, ka kui, ka walu solo makama. Wa talo whape nei mata talo lunga mata. Salo whape nei ia ala whaumala ungutuma. Au matua le loa. Le mea ua o iai. Le mea lea na ta talo mai ai le whamasino. Te talo mai ina I au maua le lo tutele au te tusia ai le whai unga te tau o na whai. Mole mata upule nei. Oi. Ia rau ko walau meo le whaile. Whaile kako polkalame. Le mea la le nana tupu. O le te talo mai o le te maitai whamasino. Ina ia maua, le awanoa, ma le lotu tele, ma le whamaoni o le tua. Na te tūsia ai, le whai unga moniua au mai, e le tūla whono. Wai whalongo I meia. Wa au mai, e le tūla whono. Whaatonunga wha le tūla whono. Whinaunga wha le tūla whono. Whautuanga wha le tūla whono. E tusa ma le tūla whono. Ma le ngahanga pa ia. Nā te tusi ai ma wha momo wina a wā o le atu mau I le tala wha solo pito o wha masinonga o Samoa ma le tala wha solo pito lava o whai o malo. Tono le atu no ule nei. It was amazing. Au mai le malosi o le atua ma le musmusunga le nganga ma talo sanga mo le fionga I le tamaitai wha masino. Na te whai ai le whai unga, a wā o tae au I le asosa, ma te lolotu whatasi ai mali mongi. Ma fe wā ai I mata I le mata. Give me the courage to write the final print of this written decision. Give me the courage so I can see eye to eye because we go to the same church with the complainant. Ai kau ka go fia ku fa mangkunga vo el tino ke riso wa ya ai man fa le kau le I la ko yo li mongi vo fari e tau na eita ele ta tau ne ai le I le fa mantu yo le mafua anga le na o le tatalo mai o le tamaitai whamasino. Ina ia tātou tatalo atu mo ia. Au le upula na sili o na whaali ia ili mongi. O le whai mai o le whamasino. Tatalo mai moa au tatalo fo I mo I la tau lea o lo o maulia ma ave I ai tua inga. I feel for them, the defendants and their families. Pe a se sela wha ai unga e whaia. O ai e fifi ma tau ai nei mea.
musu le wha masino na te whia se wha I unga. E wha au leanga o le tangata na whai tio lea la te lolotu whatasi, la te militino whatasi. E fusi I le tae au le aso sa, fusi I le taimia umai le lotu. Kiss, 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 hug, hug, bye, bye. Ia alo le nā fuwa pe mai, ia fio mai ele. Tātou to nai o le ofale. Wala ulia, ne wha masino lua tue. O lai tau, ma wha vaila na sais tu. Takwa I foi. Ma kua kāre kaukanga kāre pupura ni mongi whamsingo. Te ausu mai le loku kai aonga. La kiro le si te sipo oire la ai mumul whamakunga, oire la ai ngule. Le ipu vai o le toto, o whapna tuino le toto o le ri whaola. Kikilo wape kikilo. Ia lafi no ina rongo fuama ai il faswalao. O le ai reko. Ka whiwhi iso le maali o nei me te tupu. You know, we are people, simple people, the general public, who we are, our personalities, what we see as the most humorous side of things is our attitude, our personalities, the reality of things. Wa tātou te tali he, tātou te mālamalama le lei o tātou o tangata hola, I le lalulangi nei. Tātou te loa whaatustusa langona o tangata. I lo wala I fulu tai au, umana lau ana whilas for le le unga le whaamsinong. Ale la lua kau whai usu ma le whaapasingo. Ma le tangata na ona, e ona ia. Ia le complain na whaila leo leo. Ia anu sa. E whaalongolongo kwa le whaapasingo. O whai mai polkala ma alimongi ma whai mai au. O ngafi makalango ai ma le kumsinga. Ia mako whailoi foi la ia lea male. Miska mako whailoi foi ma leo le, ma leo ia whaia le susuanga. It was like day in, day out. He comes out on social media and says that he himself is checking up and is being updated by the police commissioner and the investigators. O tau si sila la I le mātanga te leo nā mea, matua I loa ma mau atua I lava. Le wha le tonu le investigation because he is the one saying these things. Le la tu te wheloa, la tu te tala noa, whai mai na vili atu le komsina, vili mai le komsina, ma tu tala noa ma leo, all the time. Mana tu ila ia lea whape o le telo teimi nā te tala noa le komsina o leo, ma te tai leo, mai la tau ia whaia le suenga. O na wha mautu I nai lea, o le wha mao ninga. E le ise mea o wha tutu atu ia te ia. It's all of them, not me. That's what I thought, yeah. I'm talking about the investigation. And how the investigation was pending. Well, this person, idiot, goes around and tell people of what the investigation, how is it going, that he was having a conversation with the commissioner and the investigators. And then he has a turn of talking about names of people, suspects, and talking about people who became prominent witnesses. Those have borne their testimonies during the court case. Wa tala noa I meo mori mau. Tala noa I meo pofi, tala noa I mea lai tua, tala noa I si tala noa I fianga, tala noa e fia pofi o tau o pofi. O I na whaalave lave ai. I le su enga atoa. Ia. Nea lava lai o malitebili le. Nā tau te le tali eina le unga o le whamsinonga. Nā tātou o e tā le pese lea. O Yesu o le pulu matangi. Ai e whaatali se ameno. Ia e tala noa I malitamai ta your grace. Mai le tātou whale tā male. Le Henderson Cast.
Talofa lava malo le soifua o si mere whaafonga I talafou o le Radio Samoa. O lipatia le CNN whaamtalanga I whaapeo o fono nei Trump malana au po le ti me whaatala noa se fuafuanga o tuinane mai a Iran. O ta ua le ripoti le nei fuafuanga e toe tatala I le Strait of Hormuz a lo tadia mo mua se whaamtalanga mai a Amerika. O whairu mai e sui o le wharapae le CNN e re o fia whaia se whaamtalanga le mata upule nei o na ole maa le ale mai le whiutanga I fo I le malo tele a ngai I le au whaasaralau. I ripote le BBC o ta wai le whaido inga le minister va e whafua Iran ma Putin e Lucia e whaatatau I le taua. I le panona o lo o anginga mai e pia ripote o oso whainga Israelu le whamaina whasio tia I tangata e to spuru wha I le wha I unga le vaiaso. Ta ua fo le militeria Israelu na whasio tia fo istasio la tau fita I oso whainga le Hezbollah whaonga ai drones. Whamai nisi e reise winga o le marienga na whaia e tau fiai whita winga au lo whaia pea oso whainga ai tu o mai lua. O whailo e Donald Trump o le amatua I saonga le mu le tupo Britania o tupu Salesa pe a whaimalanga nei Amerika.
Sa whaia tala noanga le whalpaepae masui o le Buckingham Palace e wha mautua i le tūlanga lea talu ai le whaalaulawe na tupu i le whaai unga o le vaiaso na oso wha iei se tangata le nofuanga na wha iei se sauninga na iei le presene masui o le malo. Wa maunia mai fo ina Britania o le afa tonu lava le whainga malanga ma wa mai a fo ina mori ane alofa o le tupu o sa le samana na masiofo i a Trump ona o le whaalaulawe na tūlai mai. Ta wale BBC wa wa ia le wha le lea ane o fua a Britania ma Amerika i mga alai au tafa o le whale paepae. O le awhai ngā malanga wha le malo e au fiai sauninga o le awhaia i Washington, New York ma Virginia, mai au fiai fo i masitau maftanga le malo e whaia i le whale paepae. O se kulupu tama i ta imata maiti, wa whita ua ina i eiso tanga i le kulupu i Salama le Islamic State, e ono toianga i mai i Australia i se teimere o toi mamao, ina ua tā ua i ripoti ua mautu nei a lato wa vanoa, e whai malanga e se ai mai Suria. O ripoti le 9 News wa whainua i o le kulupu le nei, e au fiaita mai ta e toa whamata mai te toa iwa, na anga i ese mai le tō ngala ua pinga sa iei Suria i Las Friday, i le mai o se teimi umi sa hauma wai i rea no whanga, talu na whaato i la loina le ISIS. Wa tā ua maua o lātou tūswalau Australia, ona o sitiseni o Australia, ma o fuafua e anga i ese mai ma Damascus i se teimi e leo toi mamau. Wa tā ua niso i lātou ia e ono whea ngai mani morianga whaasolutu la fono, mai tō telefo i lo o whaidua le fia i le toi whaatanga mai o i lātou ia i to tonu o Australia. O le whai unga basa nei anga i eitangata ni we whaatino la lātou pālota, a o lau ngai i whaatala noanga ma popolenga le mataupo e whaatatau i le tau o le soifuanga i le atunu. Whai mai di pote le reitio whawa malo New Zealand i le Pasifika, o le tau o loa, o le sitia o le tau o le penisini mo o tia male le tise, o nisi o polenga ta tele o le au pālota. Pea male i titi i fwoi le afe fit se lau le whaitau au whai o le motu, ai siri la i titi le afe se lau le au anga waa e pālota. E ta i tolu tau sanga ma whai a lātou pālota ma le lua afe lua tolu le pālota muri na whaia. O le New Way Assembly e lua se fulu o na sui e au fiai sui e to ono Common Role Members ma sui e se fulu whaa mai a ai po nuu. O sui lao le New Way Assembly lātou te whiriwhiria le pālemia ai whiriwhiria le pālemia na ministai to tolu o le kāpeneta. O le pālemia o lo iei nei o Dalton Tangilangi o le atu e tau wai le pālota e whaatu mawina lona no foa. Ma le tala mulmuli, wa walau nei le Child Fund New Zealand mo se tali le lautele i le mataupu i fuala au whasaina ua whaatetele ina pea o na afianga ma le wheawe ina whaasolotu la fono i le Pasifika. Se pepa o whaamtalanga le basa nei ua whailua i le ofisa sili o le whaalapa patonga o Josie Pagani o le mataupu le nei le wheawe ina o fuala au whasaina o lo o tu uai le whanau i se tūlanga la matia. O mai ia o tatau i a New Zealand, o na sila i tua atu o na tua oi, i a whesosoani i atunu Pasifika o lo o atu i o latou lau whanua, mama tā whanga, fuala au whasaina. O whaia ia whamtalanga le mai o li pote le au whaasaralau, e me se foi le ABC e whaatatau i le avea i o le Pasifika, ma se no fuanga ua whaato ai atu i ei fuala au whasaina, ma i atunu mamao, ma le wha moe e ave atu i e fuala au whaasaina i atunu e peo Australia ma New Zealand. O le masina taluai le whainga malanga le pānemia o New Zealand Christopher Luxon i le Pasifika e fiei Samoa matonga na i e wha mautu i nai e moni o lo whea ngai i atunu ma wha whitauli i fuala au whaasaina ma i e wha iloai o se wha whitauli ua te taulawa o na tango whia mawe. Tala ia le video Samoa mo lau wha whonga mai le nei aso manui ngā ruenga o whenga iai. Hey, hey! Oh! Together, talking future, do you remember watching stars stretch on and on and on while you sing my heart song, just a call away when I need him, so dependable, he's the reason I don't worry, cause he's there to hold me down. In the safety of your arms, nothing can go wrong, wish I could feel it all again for the first time. When he was
Ia le la, tawalunga atuai tātou tala fau mai le Pasifika. Ia mai si fo ia tunu o le lalulangi. Mai i le tautua. A le whaletua o le sui o le Radio Samoa i Sydney, Australia, Miriama, Lalatoa, Pomare. Ia, a wafo i le nofo si le fia le tunu o mea o lo te tupu. Au leo wa se mai le vau le wati le toi duas fulu ma le fitu minute o na tā leo le itu la e wha. Ia ua whapena foi o na se e mai le sa o le tātou malo. Le tabaita o Grace, whai foi ma whonga tau moli o le pulenga, ma le au whinga wenga a le tātou whale tāwale le Henderson Cars. Whatalo whatu Grace, malo le soifua manuia, malo foi le ngā lulua i le nei amatanga o le vai asu fau. Malo lava lawa fionga sa vea, malo lava tau atai, malo foi le tenga i foi man tatoina tato atu nuu. Ia malo foi si tato atu nuu foi nei, tu mai whapia ngai ka maula ato whalitua, mai si foi le malo tamamu tina matua. Ia o loo whafonga mai foi le tāpor kalame nei tu la le afiafi. Ia lava le li. Malo whaftai foi le tali whaaloalo mai. Ia, e whai mafonga o le pulenga, ia mala au whai ngā ruenga ma foi ia le tātou. Henderson Cars, nā mai le nei tai au, i le toi usu mai i ngā ruenga i na ua mai, a le aso malo loa nafi, sa auto ngā lua nafi. Whawhitai lava mo le whawhisili, ia sao lava le tūlanga lea. Ia o ana nafi sa kukala, ele maso whai sa availe le tūlai se fulu e tapunia le tūlai wha, ia sa whai lava sina pisi ana nafi le whale ta avale fo ele Henderson Cars. Ia, sa mate tiutina fo ia le tele o le tato atu nuu fo isa susu mai matala au mai e apalaya la ta avale le aswana nafi. Ia whawhitai fo ia le au nanga fo ia ma le tatua ina fo ia te tato atu nuu fo ia fo i tūlanga e whawhitai fo ia le mamanu mana ia fia fo ia lo o supportina mai fo ele Henderson Cars. Ia, malo, whaftai fo i le au nanga o lo whaatino pea. Ia, o le si vaenga tāua. O iai ni e tātou tā vale o lo o whaia iai ni whaalawi loa. Ia, po o ni wha specials fo i whaapitoa o le nei fo i vai aso. Ia, o le temile nei alo o whaileta so whaalawi loa mo le sila fia fo ele atu nuu. Ia, le temile nei alo o alo tātou whaalawi loa. So, se ta avale lava e te whaatawina mai le Henderson Cars. Ia, o lo maole tatou whailonga tupe, ia e fika lava fo i ale le whailonga tupe lea i le ta avale te whaatawina e a matatu lava i le luafe, ia se i pa ia fo ia nisi fo ia o ta avale lo e whaatawina whaatita inga po ta avale la iti, ia e mau fe a whailonga tupe lima se lau, ia ma whape na fo tatou e whaasala launga fo alo e temine la sautina. A lea la wai tā ua nei lea so tina wai. O le toi lua vai aso o tātou pole vai aso fo lea so tina. La se si whapito o lona wingal whapito na lewa amata o na run nei mo le aso tina, Grace? Yes, sa o le sau noanga lo fionga fo i sa vea i tatou whaalau i loa ne nā lo o iei le teni nei. O lo o iei lava tatou ta avale fou o lo o whaatawina le teni nei. So se ta avale fo e te whaatawina. Ia a whaapea o lo e fia whaatawina le ta avale fou le lua ono po lua olua lima. Ia e mawar whailonga tupe lua afe tā la. Ai a whaapea i tatou ta avale whaatita inga o le Toyota manisi tu ainga moro. Ia o le tatou ta avale na o lo iei le afe tā la ina i le lima se lau le whailonga tupe mawai. Malo, whaftai. O le ala le teimi tapuni ai tātou, iei fo inisi o lo whaini appointments e manawa ngā luenga a whea tu le tātou loto a? Ia, sa o le sawa noanga, ia. O le nei teimi o tau wheo lolo te fo ile pisi o le ofisa, ia sa pisi lava ni tae au. Ai o le teimi tapuni ina tata ofisa le nei aso, ia tapuni lava i tātou le teimi maasani le tu la leono. Ia mai lava le aso ngafua tau le aso fawhaile. Ia se tala lava i le tūla e iwa, ia se pa ia lava le tūla e ono, ona wha wau le nisi fo i o lo o umana ona tō fia wale wha wawina tatonga ruenga le tūla e ono se i wha i nisi tasina le po. Ia, malo, whaftai tele lava mo le tātala nonga nei te ua iei se si vaenga e pa u ia te au, ia, ai tā ua tele le wha lawi loa pea o le tā telefoni,
ma le tuatusi le tātou Facebook page ia po le tātou website na o lo tali mai lava i le mamalu o le atunu o lo whaafsota. Iatu man whaaloalo the Grace? Ia, whaafetai lava mo le avanoa, ia, mo le mamalo Samoa lo whaafonga mai fo i le tātou porkalami ni neitu la le fiafi ia. E whai ngō whia lava le au nanga le Henderson Cars e tau tua lava mo si o tātou atunuu ia a whaapea te fia sila fia ina le matou numera ia wala au mai le oval se lau fitu tasi pe whaapesotai mai fo i matou o lo o ye le matou au nanga le online e mwhai lava e whaapesotai mai ai i lunga le matou Facebook page le Henderson Cars ia matou te tau tua lava mo oe ia mal taimi te tala ile ofisa na te whamana suatu whamole ia te tala matou le tūlai e iwa le tai au e sapuni ai le ono ia mawha awawa tu lava i le tūlai ono e se i sapuni ai le pōle spun maltasi ai manu ia tele lava whaasau saunga ia ele ngase fo i lea fuafuanga o mone nei aso i lea meleanga lea dii ina ia sao mauri ia Faiva fo ia le ngase fo i lea le sapua ia fo ia whianga e fo i whanau ma o onga manisi fo i ngā benga ai whaftai lava sa vea mo tapo kalami matanga o whiele nei aso whamanuia tene lea lii. Whaftai Grace, whamanuia tu fo i le tua i ngā luenga o lo tutoi o nā i tū la o lo tutoi. Ia, ai mai se fo i o le ngā Gagaifo i o Faiva. Tā whiloa i le aso a tai au manuia le toi fo i atu ma le saunga le mū i maota ma a inga. Ai whaasui fo ia mo te nei. Ia, whaasui fo ia. Grace mai le tātou whale le Henderson Cars. Numera masani e leise tongi o walu se lau fitu tasi fitu tas. Ia leo le nā. Ia lo wanga i ai o le lātou lotoa. Se lau Faiva Cavendish Drive i nā. E papa totoe i manukau. La tātou o e tāle pese lea. Wawai i ai foe. I le manavo ngā luenga male ngā Gagaifo Faiva Samoa. E le ngata i diu sila nei, ia e so se tafa o le lalolangi. O lo o nopia i ai, ia mawhai ai le tautua ai tau malele. Ai le ngata fo i le nā. Ia o le sailinga malo alo tātou o tunu. Abanu ia tu ai i le fionga i pāre mia. Ma le whaletua ma le au malanga mamalu. I le toe fau wai e fo i atu mataliu le uto i Samoa. I se teimi o le aso a tai au. I nei mea ua o mawaina Ai o lo i ai se mea o misi mai ai O te le mana o te o i ai Ina nei o wha ano ai Tu ui ai le lano lani Nei tala e te ave ai Tau ia mamalo loto mai se tasi O alava ni painata E o mai i lo wola O lava le mea ia taunu Le meo langa Tu salava pe aisea Malusa o ka ele ai Ae o le susu o le sauma le taiao Le nei wa fa ano ai Tu ui ai le lano lani Nei tale te avea Ia mamalo loto mai se tasi O alava ni painata
salava pe aisea. Salava pe aisea.
oi ai sei si faina. La 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 la. Ia, si whoka bata ngofia na o alo le sunga le whawhiangainga. Ia, Pastor Fafo au lalo le atu o gie. Ia, le asau tō whawhonga iai. Ia, o whaatalano ina ele masina na se ima vai atu nei na ua siasi mai. Ia, mato ia i fo i le potu whaasalalau nei a le si whonga o Samoa. Wa tu i nātu e le sunga le whawhiangainga. Ia, Pastor Fafo au lalo le atu o ngie. Le tā leni atoa ilana whanau tamaita ia sa o whaatalano i nātu fōi. Nā lau o mai au na tāpena umale tele o pese na o toe aso leanga maisi fōi musika. Ale tia maa. Mai ta itoa mua. E mwhai o na whaalawi loa. Ia mala iai fōi se malanga ta milo. Ale whanau. E whaola ola ai. Ia, ma wha manatu pēr i lea tunu. Tāle dia lea tua sātu i nātu le lātu te mā. A o lea la. Ua tō le pule ale li whai whea. O le alu e whaile ngā luenga lea tua. Ai tu i nātu whaamrianga i lana whanau. Lātu te toe la langi ina pese nei ale tia maa. Ia, tātu turi matai le nātai au le a ngā i mai ai se whaafianga tele. O le puni ala o le tia maa lua. O le whanau lea a le sunga le whawhiangainga. Ia, Pastor Fafo au lalo i se teimi o mua. Dai tau te silsilane i lalo le tātou whasilsilanga le nau avatu whatalofa whapitoa i le uso po le fionga fo i a salam matua. Robbie Lawano. Ia whafta i atu fo i lea fo i tamali. Ia mai se fo i o lona tomai. Ia malona fo i sila fia maanga waa. O lo ave ai o se importer-exporter. O lona wingo le nā tala o le tomai whaapitoa e au mai ai ma whaulu whale mai i tutono New Zealand ma whaulu whafo atu. Ia o loa mō Samoa. Ia po o loa fo i o loa o ngā osia i Samoa. Ia ma o loa au mai ai whaatau i tutono o Australia, New Zealand, Hawaii, Amerika, leatu Asia. Whapena fo i leatu Pasifika. E leo pose lilo le sila fia e leatu no. Le ulua i container lea na lafo ina mai nei. E le ngata i le tātou matanga aluenga o le Strauss. Paul matanga aluenga o lo o whaatino ai ma whaatauteia ia ngā aluenga whaasayanisi. Suesuenga whaasayanisi ma tomai whaani o na po. I awala e mawhai ai o na toto masaunga le mū atinae o la au o whaatoanga o whai ngā Faiva. Ma isi lava fo i tau mawhai le atunu. Ai mai se la o le langolango sua i ai o le matanga luenga. O whaatoanga ma whai ngā Faiva. The Ministry of Agriculture and Fishery. Manatua. Ia le fo i sa i ai ma vau matua ma whaatoanga la fumanu. O le mea la leo o mai tauina. I le fesoso ni mai o le fionga le li pāle mia. Ina ia tau nu o mai le tātou container lea. Mori atu le whaftai lau fionga. Ia salam matua, Robbie, Kome, Lawano. Ia ona o le whawhaingo fiaina. O le whaulu whale mai o le container lea. Whaamaria ina uma vaenga ese o le quarantine. Ia whapena fōi ia le tūla whono New Zealand, o mea uta ma tau mafa ma o loa whe mōli tai le vā o atu nu ue lua. I se tūlanga māwalunga. Ioi, au tau se sila fo i lai le container lea leo ato nei le lua vai aso talu o na whaasolo ma o toi titi lava uma. Ioi, toe kuata o le container lo to toe nei. Ai o le nganga whaftai. E momoli atu i le mamalu lau tele ma le paia mawalunga o le tātou atunu. I le loto nu, loto atunu. Ua whaafafonga le atunu uirunga le ea ma upenga ta whailangi ai maise.
media outlets nei lua. Le Radio Samoa le Porkalambe le Gagaifo Faiva. Whapea fo i le Porkalambe le astona i o le tano awa e te maua i le sao. Ua whafonga Samoa, o silo mio le atunu, ua awhiwhi o mai. Ma whai lo lātou sao i matau. I le whātau wina lea. I se tau ngofie. Awa ana sau nei kolteina le nei ai tau nuu mai i lima o intia masaina. Ia, sorry wefa. E le alu i lalo le tau wa umona whaatulanga mai Samoa. E lei fo i la se tau mate i lau tau whaafonga i le maa whaatalinoanga fo i ma le whaasoa ma le fionga e salama tua. Ia malana company o lo o whela ua i e uta o le Lars Air Freight Logistics. Ia. Nā na fsiri lava le atunu. E fia le tau. E re iei ma se mea tau mo ini ma tau ma salo. Pe tau mate po le ale tūlanga. E iai. Ai o le astona i lena sa se ma vai atu nei. Lea na whai ai ia le whaapitoa pitope lea. O le lua o pe patalo i le fast food tala. Oka. Whaftai atu i whaawhengainga. Mo lātou e kalesia. Whawhitai atu i pūlenga mamalu o li, ma whai pūle o lea, i tū malo, ma lea i tū malo. Lea o lo sau ai le tātou talo, ma le wha moe. O le a le ma whai o le toi whai titia. O le a maua pea. Every 3 weeks, o iai se tātou container. Awa, o lea o sau sao i lima o tangata. Sau sao mai Samoa, mai le malo. O i lala maketi, o tātou le tātou lava maketi. O i tātou e whaatupula ia le tātou lava maketi. E whai tau wafe maafe Samoa. Awa Samoa, o le 50% o tangata atu moto o le Pasifika i tutonu o le atunu ule nei. O tangata Samoa. O ai la, e whaaola ina, ma whaatupula ia Samoa ma lona te mau ainga. Ma tali atu i le sao tā ua o tātou whai whaatoanga, o le au whai lafu manu, o le au whai whaatoanga ma le au whangongota, whai wau le atunu. Ma isi fwoi o loa, o lo ngaosi i Samoa, o tātou lava. Le sao tō se silai, ia o mātou ofu ina le ofu le nā. Ma le whailonga i luma. Buy Samoa made products. Tafta ia tui fo, le fionga i le ngāwhtasi a fui maono a nae Martin a nae, le sunga ia siata, pio whale malu vauliko, le sunga ia le a taua ma lau tau fo i whesoswani mai, tātou te ngā lulue whatasi, ma pulu lima whatasi e una i matulei, ati na e nei ma o loa le atunu. Ina ia tātou mana tua le sao tā ua o le au ngaosi o loa i Samoa, ai maise lava i le au whai whātoanga. Whaftai atu le malo, whaftai i lau fionga le li palmia, le whātua ina o i mātou nei. E apa atu matali atu le mana onga o le malo. Whātau matoi whaafo i vave atu le tupe. I autou a ao a wā, ia a tātou whai whātoanga ma le au. Whai o loa Samoa. O le astona i neila. Ia. O le ato e tatala i le tātou container i le tau le tu lai valu i le tai au. Aftai ia salama tua ia ma siana whanau. I le usupo ane tā pena le lei. Ia le tātou container ma tātou lau o lo fola i lunga le talo. E tele le soda tavu e awa uina mai i nei mea. Awa, ana sau nei alu intia ma alu i whai tuto a asaina ma lātou whaleoloa. Tu so leo atu tātou. E whawhanga ma whaola whaleoloa saina nei ma intia ma isi tangata. Aia. E whaamamanga ma valiano ia le atunu. A o lea la ua whaatulanga mai e le malo ia ma se mātou fo i tu o lalo ma le whautuanga. Sau sao ai a Samoa. Whaatali atu tama whanau a Samoa. E tali sapaia ma whapena fo i ona whaasafua.
Va ye. To atele Samoa mai Wellington la mua kala Stete, Hawke's Bay, Napier and Hastings, Gisborne. O wala au mai. Pele a whaapito e le mea le whai Samoa. O le sau le talo i au kilani. Ia lai tangata e malanga mau mai Papakura puke kohe Rotorua. Manisi o mai le lo i le Bay of Plenty, Tokoroa, North Shore. Ia on sai Samoa. E ia le tai au. O le am whai ai o na maua se nofoanga le lei. O le tele a seta le malo. E ma whai o na tātou whanoi noi i ai. Ia mawe ele tu o lalo ina ia whamule mole. Mana o mia. Lea nofoanga. Ina ia vea ma nofoanga tu to tonu ele toi o Samoa sa ili seisi nofoanga. Ole a whaamata uma i. Ma ia turi matai e Samoa. E o ngā to tonu i eilana whaasoa i sana lava maketi. E whau ele au whai pisinisi e Samoa. E whau ele mamalu o Samoa. E tele e pisinisi ele atulu. Ai tau sa ili ni avanua. E o ai i le maketi Avondale i leo sa. Ma o ai i le maketi amangele i leo stona. Ai ole iai o se no fuanga tu to tonu e au tu. Ma tapu vai tasi uma iai. Le au whaatau o le atunu o te whai atu. The buying power, the purchasing power that is in the hands of the Samoan public people here in Auckland itself is powerful. Yeah. Yele ubiana saul container. Walanga fo yo leto no mai i fo inga luenga le fionga salama nei manai whanau o lo so soni ai. Ai ana whapela o le vai aso atoa. E ta tala atoa le container le na wale wanda le se me le temil nei. Yeah. Le la o lo o whaile tātou special na i le aso tōna nei. Ia, o le a whafonga fo. Ia, le tunu tala i tū lai valu, ta tala le tātou gate, ta tala fo i tātou container, ma le a fola le tātou talo i lungo lau te tele ia, le a ngā i tune iai. E le ngata lai le nā, le ana o tau wawa ai, ina matua whai wha le le ia le wha li futalo. I le astona i nā seima vai atu nei. Whai le wha li futalo, i talo nei, ai sea. E tā ua, le masalo salo le tunu. O mai le tunu tau mo mawha i le mapo. Ma le mau popo o le a ano o le talo ma le matanga o fia o lona taste ma lona tofo. Aia. Whai e kamasa sa o ia le wha a lifu ina ia a wale fonga tau mawha le tunu. Nai anu la ia lea. Wai le pe o le o le so o foi le leo Yesu. Ana le va ai le talitonu, ma tofo le talitonu. Ia le na, wangalo foi e kia, o le ngol. O le so o ngau Yesu. Ai o le afiaf, o le taeao, o le astona, ia sau nei, ia tātou te wheiloa ia ina. Whamawane lau kalena. 5 Tidal Road i nai mangele. A wala tonu a le anga i o i le malaiolo mga fuanga Convention Center ale Kalesia Katoliko. E te le alula i malaiolo mga fonga. Ai e te alu i le tūtong vale. Tanga i le tūtong vale lo tu o toile fu a Samoa ma le sign te le lava le na talo a Samoa. E le mawhaio na misi i ate oe. Ma ia e lo le ma e si le fia ma le mautinoa. Mole aungi e koe sauma whape mai pe e se kako F-Boss i o whiala mo tue le au whiwhato anga se meo se masini F-Boss. Sauma mai lau physical cash. Mai lau cash. O le si fo i mea o te whawhitai e tua i le atunu. O le anganga whata mali i ma le whatu sala. Tātou te whiloa ia i astona i lua ia ua. Nga se i mawai atu nei. Ma maua i le nganga o le fia, whaangai e tia, o le lofa, o le whiopo putai, i le anga le lei o le atua, o tātou o Samoa, o tātou o mai e
tongi le maa velo le aso, fai se tātou fuafuanga, i talo ia le au fai whaato anga mai Samoa. O a veo fo le talo la lango whaatasi ai la ngona o tangata. Sa vai le fongatia, ona o nei mea o pati whao whai, ma upu whai o malo. E alai o nau whai atu. O le talo, ele lanu moana ale HRPP. O le talo fo i ele mumu e pei o le mumu o le lanu o le whaatuatua i le tua Samoa uputas. Ele pae fo i pei o le lanu o le tele o sukti o le au whai fe au ma le au whai ngā luenga le au sālevi. Ele lanu me mata fo i pei o le lanu ale sa whaapito ma lana pāti whai o le supo. O le talo a Samoa. And that's the uniqueness of Taro that can actually bring us together as one people together again. We will never politicize the Taro itself. The Taro that belongs to the whole country. Tasi el talo Samoa. Yeah. If you were la, kango e whaingoa, kalu, po le au te wawa atine o le talo salandi, o le talo fusi, o le talo whamasina, o le talo e pei la po le poto pei se polo volti, o le si talo pei vole le e sala falafa pei o se polo kapi. O le kalo, ta ua le nā, o le anga i mai o le atunu, mai au te atalava. Ma mau o le nganga fifia ma le nganga whaftai, pe a uwa ai o tātou tangata. I le sangi mai i mata fia, o upo le fia. Le ai ma se vaenga whai e tau i le mea lea, e li poi i le talo le tunu. Eo, le ai ma se isi. E te tau whalongo atu, ia o le uwawa i atu nei. A se wa mingo la toa walanga o au sa ia i le whatu ina. O le urua i a inga o le whatuatua i le tua Samoa uatas. Le tautua latu le i atau sa vea. Ina ua tū le whainga mala o sa au mei. E whai a o ngā luenga, ua tele ngā luenga. E misi, ele ngata o ngā luenga. E mawali tupea o ngā luenga fo i whale a inga. Mo utiu te whaamatai. Ai e lei mawhai o na tuu ina ai. Le la lango pea lava pea. I le whaamoe mana na vatau o le tātou malo. O lea, ia lava tau mafa. I tu tonu o lea tenu. Any other extra. O ni mea whasiri. Alofa mai i Samoa lo lala ma papa au ia tenu i whafu. Watu ai le whamalo ma le whaftai. Ia tātou ala leo loo ngā lulue. Ma lima fatas. Tātou te momori le savali ale malo. Whātau wa ina. O loa. Alo ngā osi tono le tātou o tunu. O lou sao le nā. O lou sao le nā i matau. Limas fultolu, Tidal Road, Mangele, Astrona i asau nei. I le tā o le valu, i le tai au. Ai a whaila i eini whai pisinisi e siri atu i lunga. O le tai tolu, tai lima tangatalo. E man na o iai. Ian wala au maila i leo le a tau sa vea. I le olu o tasi, lua, iwa whawhitu, iwa lua fitu e peo na i le whai pisinisi lea mai Afghanistan. Lea na sauan le la u a tō lopus i a tangatalo e tolu la papoa. Whai ona whaia whiutanga inga e te tala ai i a le tātou container pēr whai o tu ai ngā uta ma tu ai ngā oka te tele nā. E mana o mia i le taimi. Watu ele malo ma le whaftai i le pa ia maulunga o le tātou tunu. Whaftai manatu loto atu nu. Ne reo le kele o le kala volele. Ma pispisa o e a volele ai.
Wea e whaafonga le mea leo lea tina e lea tulu. La le mea lea o tula I mai tono o Samoa. Le fono lea na usuia nei. Lea na malanga ia le fionga I le minsta o le o whatoanga ma whainga Faiva. A tina e vao matua whapea fo'i a ano manfas. Ua whaamalo sia le polkalame le malo ma le lalulangi a toa e lalango fo'i ai malo o whatasi ma malo le taupulenga. The Food Security Authority Organization. Ia lava tāpenanga so se atu la le tala le palmi e masani o nautu whafonga iai. O e tu umea ele. Whawhanga ni au tau moa. Whawhanga na au tau whanganga pua. Whasao le pofi. Ele ngata ele nā o le au Faiva. Na le ua uma o na whaalalata mai pole I tala whātai e mwhai o na au sia le mālosi o tātou waa whangota maalia. Oa, wale o toi o mamao I tu atu le lua se lau mita. Fishing zone in the Pacific o ngā sabi o Samoa. A lele e o tātou whaatangaina, isi waa mai le atu Asia ma Europa mai whangotai. No mai la ia lea. Nā o na sasaa mai o utai anei. Ma toi o mai isi waa e whaatutumu ma toi o ma ave le aise tātou tupe fau e maua mai ai. Awa o le mea le nā lea o tu lai mai nei. Secondary fishing industry where we should have something to do with the fish when it arrives and ready to transit from our harbors and our shore. Tasi nā tupelea o atu maria tua. Ia nā fo I waa te tele I matoi ave I ana o na saa ma I ai o ma isi waa ai ave. Isi atunu. E watu e safu ai le ia. Ma watu e wha mama ai le ia. E mai whafo tō tonga le ia po le wha ti au tilo wha fonga le tilo. Wha mama ai le ia ina. Ia e sila le tele o isi mea. O tō tonga o I ana. Ia e fia hafe le ia. E saafua e mawhai e lisi foi company. O lo lato feso soani I le meo le renewable energy. Ma le toi wha le leia. O le ngau si o le meo le feta laisa. Wha ngā I tō tonga o I ane. Tele le ngā luenga. Feso soani foi I le isi tūlanga. O le wha wasenga ina o lea tu ai ngā ia. A o le ale la po o lea ia Malaysia. E o ai lava ina o atu lista ngata e invest I tonu o le tātou o tunu. I lea watu ina o ni masini pe o na iei masini ia Starkist. Lea ua whai nei ia tātou sota inga. Ma mālo e lua. Tutuila ma manua whapena foi Samoa tuto tas. A whai e mawhai o na whai e tuila Starkist ma le Van Camp. Le wha mama ina o le ia, ma le tu apa ina o le ia. I le sosi, ia po o le swau u foi. Le ala le mele mwhai o na tātou whai e nei. Creating new job opportunities. Creating new money and revenue. A o ai la la mai e whai. E whai ngofia na whamai tuila manua. Ia, le Starkist lale. A watu isi masini I o ne whai kou ia inga. Oi lala o ne whai. E tau e fo I nao na iei se vede. Se a fianga. O se polakalame alualu mamau o fono whawai. Ma le whilinga leo o whai nei. O leo a matai o na watu. Ma whili atu. E le fono whawai. Ia tangata e o I awanoa. O ngā ruenga whawai teimi. The manpower is slowly shrinking in Samoa. Ia, le mea le nā leo a mata na tupu. Le ai nisi o le au whainga ruenga. Le ala foi la le nā, o tau se sila ia I le poto le whautau tanga. Na whaia e le fionga.
I le ali I palemia. Just to step back. And try to review the whole system of RSE. O le lau o tato. E li whapea na whai atu le, whioko le li palemia ta ofi, full stop, period. Stop everything at all, the whole operation. No. I li malama tangata. Tau wha malama atu, ai wha leanga is tangata. E me wa ta ofi e la uli. Le whalawa ma le pata a inga. E tau wala atu. I le tau fiofi ma u mauri umaya. Se I toi review ma toi au talu le por kalamelea. Lango leo, wa toi maisi whai aonga. O toi maisi leo. O toi maisi palama. O le au whai ele tise. E o toi maisi fo mai. Eleni fo mai. Fo lele real professional doctors, medical doctors. E ei nurses la o toi I naile. Le mele na. Au la o la whawhenga kausi ia. O whea I ai I lato o meo tausi mai pas. Tausi soifua ua whao uina mai le vainga o ngase mai lato o ngase. Ese le tāua pēa o ina mao popo le malama lama o le atulu o I polokalabe ia o lo whaa. Solo mai ma fufola mai ele malo. Ma o mene I te tau o na wha matala I tangata. O na malama lama leo tangata. A le wha lave. Io. O le tau wha leanga o tule epa malana vaenga lei o. Ua vea ma au wala I tau fio ai le manuia o tangata. O lava I nei tupe. O lo o tau tufa nei o le se lau lima sefulu tana. O ai tau fio. O lau I e fai pule I tumalo I o. O le HRPP le tu lai mai. Nia fai tau te malum lama le lei lava. I le mata aupu na vevesi mai nei ma whaasal le angal numera lu ala ua tufa. Tufa ele I se fai pule I o. Tufa la ta whaore fai pule I. Su e tupe solo ma fiola solo I oi. E o stadio. Fiu e ta ofi atu I alona I tumalo, e famili tumalo. O yeah. E ke kaonga koe ka whaolo ai whaatonu mai le atu. Tula ua. E whaatonu mai le tumalo e nofo ma vali ano I au me valea I e whai. Nā la ua matanga. E nofo mai o. Ma vili mai nā le ata fo lele e telefoni mai ma fai mai le tūlanga whapena. I awane I o le tumalo. E whaise la tau tala ma whiutanga I ma le fionga le ri pāle mia. Ma le komiti whaafoe. Olo o whaamatu ma whaamasoa tu le tupe. Yuna na. Wape o le tina o le tamafo le nalu e ka whao maka. Ai sa uso solo le finga malanga whaangau. Whakalikari aku se me o lai ka maki ai. Ia nala. Dele foi la u tau silsila ia. Wahalu whaasolo ato le tau mawhai e tū lei le meo le tusi lulu. A ua to tele le au lango ua solo ese. Ua matua malamalama takata. Oia o la a whawhena whai. O la ia nofo me mta whau me Australia mo tawana. Ua musu tangata e whatau ia meo tusi. Wa leo toi tali tonu wina. Wa so sola ma te tewa whai pule. Wa fia divorce whai pule. Peo ngari vole le. Wa. Tawa sengi ni mele o le koe mga o ya oi. Kalo whai ala whai mai. Maka o kamaki. O la me whai whangai kamaki. This is mea mali. Ile whauinga ina. Obviously now you're into, and turn it into a positive laughing stock, laughing matter, humus side of
of humankind. Wa me mongi o me mali me nga. Ai fai atu e fai mai le ai ma se si ke ai la walu. Vai tala tangata. Tala tu le pa makala ro i o von koe ma limo. Atu si atu le fai pule. O iei lona talitulunga leanga wa whatonuina o ia lona i tu malo e tau loa ona whamamulu malu ese mai. A sau kala kama sao iwa mai, a fialu walu, ele whaia, se ngāo i o inga wa tasi le vaenga o whasilingia o se taita i malona tūlanga. What are you doing as a leader to hold back and restore faith in these people? These members of parliament that came under the flag of HRPP, how can you stop them, hold them back, hug them, kiss them, and tell them everything's going to be all right? Sit down and listen. This is how this is going to pan out. Yale na. Mole taloa se fono le tu malo. E fa malulu ai. Ile nganga o le fai pule ua mafatia. Ma le mafu anga wala iuna tu lai. Ma si ilon le moenga. Ma ile fale mai o pe tesa ai alu sao loi ma totua. Na tatu uo e ta le peselea. Ya, se i fa si vai oe ila ua e tu la lata e ki liki le kad o le a e manava. Ai kusi se fo ilo kaimi. Ai lenga e kuai mai anga le la. Ka fefe ya o kou. Leitu malo talofa sa whaapea mo onga e usi o ola mo lele ia o a onga ne i e whaapea o usola o ua iai se pona o sue i polonga e le fia maua se saulo tonga talala ta talala talala ta talala 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 asele atu iama o sa uanga sala i leva whenga iai ma oto tupulanga i la foi fonga paa pa sola inu ua mala ai ai ni alofa anga ia natia soleanga talala ta talala talala ta talala 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 se la na mai talala
Samoa, tasilima ivatolu, amo. Radio Samoa, tasilima ivatolu, amo. Talo for Samoa og Mr. Cowboy Linné. Far for funger med mig, mor, mig bær i Radio Samoa. Yeehaw! This one here is for every chief from the streets, every abandoned seed, and every broken home. You pop your chest out, just stand strong for me, cause the Father's love never dies. Nothing but love for my first seed. I love you, Daddy. If only you knew how much I do love you. Oh, if only you knew how much I do love you. My inconsistency is daddy, keeps plaguing my mind. My alcoholic habits ruining my focus in life, turning me blind. I struggle to keep reading the signs and responsibilities that I lack to apply. Much apologies, let me wipe your tears from your eyes. It's difficult to see you cry, son, it's killing inside. Tell your mama, I never meant to drama her, right? Picking up the pieces after daddy's lousy behind. And I'm well aware I lead no positive path. I'm affected daily by the aftermath of my past. So hope to God you never live the life of a man who's traveling between homes, Lone Ranger, your dad, you see. I'm trying to make it in this industry. My main drive is succeed, to support my seed. Exit life knowing deep down I fulfilled my deeds and making proud of me before I'm deceased. Love to my first seed. If only you knew how much I do love you. Oh, if only you knew how much I do love you. I sympathize for my child's future. Too many broke hopes and promises. They saying that your father's a loser, but they don't see how my heart breaks when all I vision is your facing dilemmas in the darkest places, all alone with your dad gone. Though I've wronged you, it doesn't mean my love for my seed ain't strong. I just struggle with the continuous everyday drama. We're trying to cope with the stress from my child's mama. I plan to be a man eventually, provide you an advocate and supply you the balance to get over the damages I've instilled in you through the years. I know I disappeared, especially it seems when you needed me near, cause me and mama, we don't get along. Our personalities collide, I got tired at the time, it was better off. But I don't wanna let our personal issues come between us like I purposely dissed you. I missed you, my first seed. If only you knew how much I do love you. Oh, if only you knew how much I do love you. If only I know I've been going months on end, but I still got love for you. And not a day goes by, you don't cross my mind. Every day, every night, nothing but love for my first seed. If only you knew how much I do love you. Oh, if only you knew how much I do love you. I love you, Daddy.
tina Be a umafu fau ilo Walofa ua o ilo a ilela Telefainga tamatinga Iala na eta ua samai ai Etele isolo muli ina ia o la mai Be a fai ia se tina Se a se isi mea o te mana o iai Be a fai ia se tina Se a se mea na te le i a mai Ua o manuia Ona o oe O oe o lo ufa a moe moe Be a fai o iai lo tina A muria oe Ile amatanga taua tina e maiolo tatou ainga Lo loto telefina wile ba o malesami ia so uma Lo alofa maia imato na sua malie ai lo o la polonga Lo una mta ia o ola ilesa o lotonga Be a fai ia se tina Se a se isi mea o te mana o iai Be a fai ia se tina Se a se mea na te le i a mai Ua o manuia Ona o oe O oe o lo ufa a moe moe Be a fai o iai lo tina A muria oe Tele taimi o te whaawhenga Ai mawhai ngata I o ua soleanga O te mai tawina pea lo to talo to atasi Ma o uloi mata Nisi taimi ua o whaabai Bai walangona lo ubala ai E te fusia uma e whaamalo se mai E a fai e ai se tina Se a se isi mea o te mana o iai E a fai e ai se tina Se a se mea na te le i a mai Ua o manuia Ona o oe O oe o lo ufa a moe moe Be a fai o iai lo tina A muia oe
Ia le na, pesa sui fi loi o le manava o ngā luenga ma le ngā Gagaifo Faiva o le atunu ui le so. Ia, le pesa mai le NATO Brothers, mai a fai o Yesu tina. Amu ia oe, le asisi mea te mana oe, pe a fai o lai e lo tina. Ia, le pangala le na, o le tina o le nei a inga na fuli mai lo na pātua. Ma whaato wha mai, ia te au ma le whanau, uso ma tua wha whine ma a inga. I le vai aso na se ima vai atu nei. Ai, e whaatua tua pea i le atua. I lana whaasino manga. A whai la whapena fwose langona o lo o iai ia nisi fo i o lo ua wala au i le atua i o la tau tina i le so. Ia ma fau watu e i pe au wha mawai, ma sauninga whale ainga, ma sauninga otoe sauninga. I le lalulangi nei. Ia ma moli atu, alo whaanga. O mo le lei, ia ai mai se fo i o wha mai senga, ma wha ma whananga ia te utou. Whatalo whatu le tina matua ia te senga. Mai nai le loi Wellingtone ua iwa se fulu ma leono tau sanga lona soifua. Whaftai tina whatalo whatu fo i le sunga ia mulitalo, whapea fo i le li Andre, ia ma le tua fine, ia pe nina, fit se manu, ma le whanau. Whaftai le mafuta mai, whaftai foi mole au unanga lo mana mia i pea. Ia ma lafo atu ia le pusa o le vai. E lau toi mbao na maule o statu market o le vai o le ola i le lo. Ia o lo whatalitali mai ai le li whai au ia pastor fafo au lalo le ationgi. Ia na uwhailo atu le whangatia i se teimi o mua. O le tasi le nei o bata upu e talanoi na pea ele au whaasala lau lea atu le epa. Propaganda Media Outlet. O le bata upu lea safata. Safata atoa tasi bale lua. I le lato se 10 miliona ta lale tufa. O loo au mai pe tangata ne lunga. Ma fasili gia le pale bia ma le minstau tupe ma le malo. O le whaatuatua i le tua Samoa o tasi le malo na tofia i le tunu. O a whē tufa i le tupe a safata. Mai atu pa ia whasino i taulangi o le i tu malo. A wā sa tunu mafono ma le ainga malosi. Le wha le tolu ma le wha ulu ngā tangifa. Ma malu i malai, whaitau lia ma maota, tupua ma lao ai o le i tu malo. Io, alau li ai o karata mai fo i le toina le nao o fetu junior mai fia. Fa mai, la le mea ua umi eo da tau fiofi e le malo le tupe le tu malo. A le ua umana tali fa aliali iai ia le fionga le li pare bia le minstau tupe. Ia fa pena fo i le minstau o le si manga ma le ngā tei fale. Tali le malo i le teimi e tali ai. Pule le malo i lana wha alawi loa. Ma lana fuanga alualu ma mao o le tō wha le nā le malo. I le ai se fe au o seisi o tau iai. Ioi. E ala no tō su e vale e whapena. O no lo tō manatu ai ua ai e le malo. Pe whaifo i ai se tonga fiti ale minister. Ai o te atai lava. Te vai e tangata ua mae ia. Ioi, ma wawa ai atu i mata ma upu e whai. E atali le malo, e pule le malo. Le whawasega bombo le por kalambe le malo, e le stala umai tangata e walu afe mon tupu le tu malo. A umana le stala, whai ia meo tustupe tangata malato bank accounts. Ioi, e nei lo bul fa vale te le le o stofa. I ei ta penanga e whaia. E le wha pena no tufa na le lole po ile na tufa tu nei ma wha mau lalu le ngoa pe le wha mau ina fo. I fia le au whainga. Ia le na. I ai whainga wha vai le maro. And I think this frustrates a lot of these people. Because when they ask the wrong questions at the wrong time, with the wrong intention in mind, a totally different negative agenda. Au te atala pe a talasua lo le fioga le li pārmia.
Walulu le ulu ma ata ma soi soi. O le ata le nā le fionga le pare mia fi tai tele la wodi I. Ti ngā loto. Ta le pare mia se o sai mai. I de se bea ngā o kou. Pura le malo lo de taimi malona tai au e fati no le bea malea mea. Ele se me tu te su e vale e fua. Ua iai le whātou whāla inga le malo. A la le la o tau whāwhonga iai. Ua whasiri nia e le li leo ka nata. Whāpūsa le lau. Ia le hawhionga I le tofi o le tu malo. Ia tu ia. Pai le toa. Whamata ua ai le malo. Sisi vāngo le tupe. La tali e pai. Umana tau sao atu ma whai whiutunga inga ma le fionga I le pare mia ma le mingstar. O lo wa ai tupe. Di ai ma se pa usene, ma se pa ulapi ua bisi o le mea lea. La ai mau popo le nei le tupe. Lea la au mai nei le finangalo le kāpeneta I le tai au nei. Ua tā pena le malo, e tui nātu le tupe. Se 10 miliona tala. Ave atoa ai le ise sene totoe. E pule ai ia le tu malo. Malana komiti whafoe. O lo tāpena ina le lisi atoa. Suafa atoa. Wha maunga atoa. Mao popo le lei ma le mapo. Aua lavane I aise mea o pū. Pe I aise tangata e misi matia ina I le whasoa lea. Tā hua le nā. Ia ua fiu fo I lava e whai atu. Ia tu ia, tasi al tala tu ia. Tele isau e whaise me marna o I ele chapipi. Ala fo nano tu stau sanga I lava ue I le avanoa. O te fia te fono. O te fia tau tua. O te ai laulu. O te ai pala mo lo ui tu malo. O le matua toa o na upu. Good on you tu ia. Yo. Ia le na. Le foi la ua mo ia tu nei le mata upu. That the leadership is in question. O a fea taloi le fono. O a fea. E whase tua ngalu ai tu le epa. A wafo i le mea le nao le ua. O ese I nei tangata. Sava vali ese tangata. Te teva tangata. Umana saini me o pepa tivoso tangata. Wawanatu ia te oe tā lei tū lai valu le tae ole astona I nei. Sa e watu sau pepa talo manue le I o mai le au whai business te tele I e lau atoa I le tangatala. Sa e watu sau pepa talo manue le pa ulu temil nei lua pepa talo le fast food tala. Tā le 5 oi tā le valu le tae ole astona ole asau nei. La tātou whailoa I ai. Se I tau lava I le tū lai 5 I le fiafi. Yo, ke o fori ko le alo lo fori o le aso ato. O le si mea tā uotele. O vai whale mai ma whalava ko ke pua tau I it. Yo, mal faltua ma le no whalo. O whai pe tau whalili fo I le fonga tau mafo le atunu. I le ato se I tū la ai uma. Ia ke pua ai pe 5 se lau ke pua na nalule. I le I tū la le na atoa. Toi whai mai malisi umu ke pua. A whai fo iai ia nai tina na sa whai le koko Samoa ma whātaua la tau pankeke o le wha ausi o le pai o le pulingi. A la mele whai e lo maskako papa kiu inga. Te umal melna leo te watu lo whai lo ele. I le vai aso leo. Na pingi e lo ngā mas papa kiu le ato sa vea ma. Ia le nā. Ole asfarile asau nei. Ole a toi wala winai de mata upu lea. A leo whasanga ia lise. Leo ma papali I sia fi gaole ua maliu. Whasanga lava ia lise. Ai mana tu ole lei le mata upu le nei. Ole mata upu le sao whapito ia fia mea. O le mata upu e whasino fo I le mafutanga. Alise, fia me,
ma papali I sia fika. A e moe fōleata, e le whaila ina, se whaatui ese, po o se complaint, po o se whaasea, a le fionga le sau whapito whaasanga, ia lise. Ua na o leo leo, oi lana whaatonua leo leo. Ia. Lela ua tula I mai nei foi. Le tala na o a vatu, mala a fautuanga na vatu, I le teimi mua. Ona ua iai le mana onga o leo leo. Lātou te fia tō ese mai, mea ia whaitino, ma wha mau maunga e whai mamoli mau alise, I le teimi e lo te ai le mata upulea, I luma o le whamsinonga ma tō lau wai. E ese la mea ia le I alise. Mea whaitino ia, tawa tuela o whautuanga, wa ai se lo ia o tula I molise, tu iei mea nao. As part of the physical evidence that she has in her care. Awa o lea me tupu, o le whatutu ina, o lea le ilo ai po whea, o lea ave whaila, o whea la ave te wai, lea na talepe ne le tangata. Ia le no whuanga I le wharapuipui, o I le no whuanga o le ofisa o leo leo. Mato e se ai le sa mala ma le neifi, lea o lo o. Masalo mia, oni a o penga nā na wha ngae e le sunga e pali I sia whigau. E whao oi le oti, I le te maita I tu stalasi nia Professor Dr. Caroline Gabbard. Ia lesi la lea mata upu lela au mai nei. Now that the police are asking the courts if they could use the sworn-in affidavit of Sia Figau to be part of their evidence and testimony. Ia lau tō si sila whela I lam ta upule la watu nei. A o lai le teimi cross-examinai e le defense le whasipepa lea Sia Figau. Nana mori mautus tu sia la lea. E mawhai la no toi au mai fo I la. Awa e le isa ngutu o le whasipepa lea tali mai taipei o le mea lea a mai nei. Whasipepa na tu sia masainia fo e leo ngāri I lele meo nganga leanga ma itu le mau tino e le I maua mai le whamsinonga o toi lupe ma tui loma. How can you prove that a sworn-in affidavit can be part of the evidence and also a testimony to this court case? Awana mena lena tupu nil whamsinonga lena. Those affidavits were used, and it's the first time that a hearsay evidence was ever used as a major part of the police prosecution or the Electoral Commission's prosecution or the court's prosecution. La toi mai le fa la ta pule ta tu tilu ye. Le woti Sia Figau. Ye pali tulo. Le mali. This should be no case to answer. Ilo taltununga. Ai la mata upu onga pe a fai nei la produce nei le te maitai. O iliui, le fionga ya iliui, po le fionga le toa. Lise Schmidt. This is a funny case. And because there's no court order of suppression of anybody that wants to talk about this case, and that's why. Wauwhangai nei la ua ia te tau talanoa ai le mata upule nei walanga le o mai se tula fono ma se pola inga le whamsinonga ina ia tau fia ai le talanoa ina le mata upule. A wafo I lela au tau sila ma wawa ia tu nei ai. I le vāsanga tutusa
O le mai o se moli mau as tangata uoti. Ma se moli mau ani tangata se uru ngā rii wa fiu su e le maua. Ai moli mau le faspepa lea. E whai ai se whai unga i le fionga i le sa ave masui pare mia. Ma tofi o le tumalo whale alitas. O le ala fo le nā. O le apili o le fionga e ato lupe. Ona o le sa tia mo i o lana ia te tau. O lo si pela mai lalo le whaavae o le malo Samoa. Lana ia te tau wha le tula fono wha le whaavae. So you watch this case carefully now. Awa. Leo tātou loa le lei. O whai tionga whaasanga i le fionga le sa whapito. Le tala noa le fionga le sa whapito e alue ave sana tangi i le mata upu lea. Ai o ale leo, tula i ale leo, whai le mata upu o le mata upu alato. Tātou tilo la i tusi le nei. Ana whaapea e ma fau ia lise e le ai se malo si anga o ana tusi nei. E le o se tusi o i leo mamalu le malo. E le o se tusi i le whaamsinsili whaapea foi. Male lo ia sili ale malo. But she thinks she knows the truth. Nothing but the truth. And nobody is listening. That's exactly what this case is all about. It was a call and a cry out for help. Somebody, somewhere, please make some noise and somebody listen and do something about it. That's exactly what happened here. It's a cry out. A loud cry out and a scream for help. Please help. Please listen. Avele komsino leo. Avele minstao leo. See these major, powerful people? That's why Lisa wrote these letters for these people in hierarchy society that we're in can listen for once and for all. O le tangi e le pumati. I le mana o mia o se tasi e fe soso li mai whaalo tasi. I le leo whaatau waa o tangi. It is powerful. Tā tātou wawa ai i ai. At these evidences, the facts of this case, when it will be mentioned, and now it is pending in court. Alofa mai le tua vai lo tusa so tātou manuia. Anga le leile tua I tūte ma Faiva. Alofi lima o to toe o le nei a solua. Ma whapena fo'i o na tiktai atu o le saunga le mū le soifua o le atunu uilunga o le ala tele le toi fo'i atu I a inga ina ua manava ngā luenga. Nau fionga le ni paramia, tā pena le whai ngā malanga, toi te liu le uto, ia pui le tua. Ia ave ese le tua, le maatui, ma le ngāo, ma le maa whaalawe, a au o tele, ina whano ai tama wha pele a Samoa. Manuia le whaltua, ma le mamalu o le whai ngā malanga. Ia utu mai langi, le tau wha pa ia, le tau wha tu mamao ma le vai mamao lau fionga ia sa safe ni iu. O le vangana fitalai a wā Samoa. Malona lumanai. Manuia le tapo inga a leo whainga ganga tutofi o le tua tamam tina ma tutua o le tunu. Ia, wha manuia atu I le nei a fiafi. I malolonga, tali ngā sua, e mai se foi o osi ngā taulanga. Tua o tau I le pese le a tau o savea. E mana tua pea oe. Se kako o su e mani pese le savea. Ia le nā. Ala lea. Well, folks, o tala nai winga I o tātou tangata le amatago le nei mai aso.
Those are the stories about our Samoan people at the beginning of this week. Ria tele. Le atou sa vele nei alofa mo oi lunga o apio fo linga. Whapea fo i male tātou YouTube channel and Facebook page. Share our program. Soifua mai e manuia. Aova ai I o folinga no atana o te uina pe esa sa e pe ava e tu I fea Ae ona o lo alofa mo oele mawhaina uma Ta oto I foi le pongisa e whaangalo le whaingata e mana tua pea o folinga Ae ona o lo alofa o oele mawhaina uma Ua o iloa wa e alu Ai whaingata na ngalo o ilo ufatu Tau mawhai e whaangalo Ai mana tua pea o e se aso Pea o tau talele sao E manu malo la lau manao Ua o iloa e alu E whaingata na ngalo o e lo ufatu Tauane o la uva ai O roa tutu whaatasi mai Ma la ufa alongo wa e whaato